Tātou taro. Le atua lo whae. O e lava o le atua o le malamalama. O au ngā ruenga mamana ma au fuafuanga pa ia. O le pōli uli ma le pōngi sā. E a mese foi o le malamalama mai lau fio. Lo malamalama le atua o le umato ala whai mai e nei aso fau. O mato maua le malosi fau o le ola fau. O mafau faunga fau. Le ngai fau lava lau fio lo mato utua. Whaftaita ma mo mea malawa. E te leo tu lafo ina tai o lo utunu. Ia e mese sa moa atoa lo mato tamai. Whaftai te le lava mo mea uma. I lo le tu lafo ina tai o lo utunu. Ia mese fo lo lato soifua mo mato maua file muai le nei tai au fau. Mato te talo tamai ia fio maia lo nganga. Ni taito ruaina le usu ngā whono tai o Samoa. Ni whape nao na whaamana ina pēlo whina ngalo. I la latu tō whaama le uta. Awa lava se manuia o si o mātou o tunu ule li e. Whaamanuia tāpua inga si o mātou o tunu atoa le ngata o Samoa nei o tunu mamao. A mata mai lava i maunga te tele. Si o lava i se o pito i titi le li e. Whaamangalo lau pare mene. Tu mau mai lau nganga i lunga whontanga a outa i tai. Se ia i ume umalawa. I le whasi silinga o lo veinga. O lo mātou te talo lea. E la lava Jesu Keriso. Lo mātou li imo lo mātou whaola. Amen. Kai. O te whasisilatu ua amtania nei tau manga al whono au whai tūla whono. Hoa i mai ia le soaswani a te mātou le pūpua ngā ua e lea o ngā leo le tanga mai tangata. Lea tua lava e whai ai mātou matoa. Wa o ia lava na te solia e ua whaasawa mai ia i mātou. O ia lava lea na ia toi whangulo o tau soifua. Ma so mātou wola nei tai au fau. O le aso fau, ma le ola fau. Ua ma le fua mai ai le lange mamā, ma le soifua manuia. Le pa ia o le pāre mene. Se vai atu le mamalu o usu ngā whono e fia o le tino. O te whātalo whātua i tu langalo ia. Le fio mai o lau fionga le te tai o le malo, lau fionga le mai tai pāre mia, lau fionga le sui pāre mia ma le pa ia o le kāpineta. Ia foi lau fionga le sui fonga fitalai. Ia fio lau fionga le te tai le tuangai, lau fionga le sui te tai. E mesi o tō fionga i te tai i fono komiti wha pāre mene. Ma sui ma malu uma o le tātou pāre mene. Pāwhtai le tua ina o tātou toifisi whai nea sufou. Ma roso i fua manuia ma le langi e mamā. Le fio mai o whaurulunga, tanga ruenga, whalaptonga tu maoti o tātou malo. Ma roso i fua manuia. E malo le atunu o tātou mafuta whatasi, nei tai au whatalo whātu i lo o tau langi e mamā. Whatalo whātu fo i sila whafonga tapo i mai le atunu. E ngato Samoa nei whape fo i so se tafa lo langi. Whatalo whātu lau pāre mene i le nei tai au fau. Tapo i maia mone manuia. Le ar whaiva o tātou maota nei aso. Ia ngale leile li i usu ngā whono uma. Whātua whā mai le langi lo o tau whina ngalo. Wa se ai o tāpua inga le tino o nei aso. Ai a siri ai se vi inga o le atua. Manuia le usu ngā whono, manuia tāpua i mai. Asi o tātou watino. Ngā ruenga o le aso. I le longa, li poti a komiti wha pāre mene.
matali al malo mo mua pe par parlemene lu o tolu numero iva surulua ripoti al komiti o tula fontu mau tau tau whainga palota tau sanga ma tu whinga wha vai pe par parlemene lu o tas numero 5 ma pe par parlemene lu o tas lu o lua numero iva ripoti wha tau sanga ale ofisa tau si mawaenga mo tau sanga wha tupe lu o tasiva lu o male lu o tasi pipitasi bepar parlemene lu o lima numero sfuma tasi tari al malo e le pepar parlemene lu o tolu numero iva sfuma le lua pepar parlemene lu o tolu lu o fa numero selau sfuono ripoti al komiti tu la fontu mau tau whainga palota, tau sanga ma tu whinga whawhawae. I pepar parlemene lu o tolu, lu o wha numero whasu valu, ma i pepar parlemene lu o tolu, lu o wha numero selau mane lima. I poti wha tau sanga, ale ofisa, tau si mawaenga mo tau sanga wha tupe, lu o tasi, lu o lua, mane lu o lua, lu o tolu. Lua pui tasi, pepar parlemene, lu fa, lu lima, numero fulu. Tali al malo il pepper parmene, lu toru, lu fa, numero selau, lu leono. Felafo inga fa awau, aso fono lo lua. E tolpota manga le fono afa tu la fono, le fono nafi, lo tu lai mai le fionga sus fono, mo fa saleanga, numero 5, mo semtau pui toi fa manino. Ia, ia mana turun fuai. Au pena watu pese so swani. Ia, o tonu o tato tula fontu mau le tangai naio na fai loa se suafa o se fai puri. Ia, o lava o na tato uo pea i tulanga mamalu o suafa o tato i tu malo na filfilia mai tato mota. Lalo foi lewa tele foi le bebesi e na yaso tuna yatu ia ona o le wha o ngā o suafa mamalu tupu mai e o le tunu. Lea wa iei se manatu no fua tato fo i tato tula fontu mau e mamalu e fo i tato parlemene. O le wha o ngā pea o tato i tu malo ia na whiriwhiria i tato ia a walawa o tato fono ina ia pui mai ai lea fia o suafa o ainga ia o loo wha pere iei i o tato ainga. Me lea o le pasisilanga lea nufoa, tātou tūla fontu mau, o na mamalu ele o tātou ngā ruenga. Ia, o le no dei sui mai whaasale anga numero 5. No fionga le fontalai. Ia, Maria, o le ale taupu, sui mai whaleata numero. O lei, panga solonga luenga o tātou fono neita au ia, whaftai mo o tātou talo a mata neita au lei o le mta upu lau fionga. Ona o tātou hensat ma wha maunga o tātou parlemene. O lo le tu lau e valu se lau iwa sumas ma le valu se lau iwa tasi. Le o lo o makua umi e le eisa o papatalanga pa pea e lo utula i atu. E ko si sile ma koe play foka ko me po i onga le tautalanga le. Ngumela valu iwa kasi o kako hensat le wau mai. Le tu mai e lo ungoa o ale vena aude. Amal mole lo fianga pe si tuna e fia pa sao tato whamamonga tato fono. Le tu lau le hensat valu iwa kasi. Ia pauna si mea lau fianga. Bore le la sisi la lo tusi ona te fai lo atu le lau fianga. Aftai. Ia stai mi lumana. Tu le mai le sui pasal ang numero 5. Mamoli le whaaftai lau whionga le whongwhitalai, lawa noa nei sui sfono. E nei tā au e whaatalo whaatu, whaafelo i atu, le paia maurunga nei maota, i un tūlanga whalupe. Ia, tio lau whionga le whongwhitalai. Ia, tio fwoi lau whionga i le tamaitai panemia. Lau whionga sui panemia, mano malua, tō a inga tā peneta. Ia i lei tua le maru le fio lau fionga tai. Lau fionga su tai. Ia ma le to telo le nei tua le nei mauta. Pa malo.
ngā lulu i di nei vai asu fono. Ia e moli fo i whaafitai de vi inga ma le whaafitai wa umana moli e lo tātua tua ni nei tā au i lau whionga le whaafitalai. Ai o to e tula ia tulava lau whionga le whaafitalai o na moli le whaafitai le ono mta upu sa o tula ia tuai le aso nafi. Ono matanga o fie fo i le ava no sau no fo i le a whionga le tai o nei tū. Ono le ngasi fo i sa whianga e mo le nei ainga le tele o tau sanga. Le ana whaamanino e ana nafi e le whionga fo i le tai o nei tū. Le tū langa le leo na umi o tau whaasoa estetea whanua ainga. O nei mafua mai le tele o estete e leise uti. Yo mafua anga le lo whionga wa le ono manatu. E toi fia mau atu ase a wanoa. Ono le stete lea, e yele uti. O le wato si sila mai na mata o pa ele au e le wala matanta u le loa upo le uti. O le mafu angala le na mafu aina o toi tula i atu ngula whaalo alu lava. Ina ia toi te talo atu lava e lau whiong te mai tai pale mia ma ono le nei mata upu. A favor se lau varfuma fitu na o ai the commission of the land commission mata upu nei. Ma rejected ma ia land commission le. Ono nisi o i lato manatu. E li liu o lato ingoa ia le whanua nei. Al whanua nei. Leo ma rejected mai. Ono o whanua o le freehold land. O mai le hafi iwa se lau viva suman wha. Toi maua la wanoa o toi whaasala lau. Mo o mai lor suri. Ma wha pēo na awi nā tūloa ia pepa sāmo mia. Pepa whanau o long tua e olo whanua. Suri mai ai. Passport, pepa maliu. E o le wili. Tu i nātu. Nāna nāna o atono mta upure sau no ailo o whionga o na sa o ta ua ia. Le whionga ko. Nāna no ta ua. E ora whionga le taimi o. O tūla e mai le whionga ia tu e vea ma minsta. I le lua whi ma le varu nao i erum ta upure nei. O i lana whaatonu ai le whionga le minsta. Ia levo i sa whaururu na taimi lea te o tusi lea lau o whionga. Ta pena ia le tusi lea apelo i sili. Wa o natu. Ina ia lau ta upu la fono lau whionga. E la e o mali taimi. Ia lau whionga le sui mamalu se i whaet pese tala no poa. Ia, o leo te loa ua mamalama fo le parmene ma le maota i lou le meo lo whaafina ngaloina e lau whionga le sui mamalu e mese o estete si o ainga. Ia, a wei fo le puipuinga ma le alunofua. Ia, e leanga e lofa fo i whaafonga mai e si o ainga ma le tuno. Ai, o leo le whaafonga atu le whionga le sui palemia. Ia, ma le mtanga ruenga. O le a taun whaise ngā ruenga. Ia o le o te pui lava e tatou ngā ruenga o lo tatou talanoina. Ia ona o ngā ruenga le mtanga ruenga i le lipoti pia na whatalanoina i ngolo lo fono. A whai eintu lang whapena ia o lo awa noa lava le tatou ofisa o lo awa noa fo le whionga sui pale mia. Ia e wha mai eintu lang whapea le tatou talanoa i tono le maota. Ia e lo whaatu ni ta upu. E le maua i neire fo o le mele te whirangalo ia. Ai maua le ile mtanga ruenga ia fa pe fo sui par mia lo fito tonu ia ile mtanga ruenga so ni atu le sui mar ia fa ftai lo fio fo lai o le sa ka wolo ngo ia ali se tu atu la no le sa ta wol so fo sui mar si umu ia le fa fo mai lo fo sui mar si umu sa fa tai mo la no o le sa me ne ia tu langa tatu tu la fon tu mau ia o ta o le swafa e kaule kumalo e ui ole, ia, e mogi le whionga le li whai pule. Tūlanga lea sa o mai ei, le ofise le vai tau. E sa o tau pole wha pepe o pea ka wha tonu iei iei, i le stete lea. Ai moni, o le teimi lawa lea sa abe ei le whautuanga. Le mtanga luenga ine, wha tino, tūlanga iei nei, wha whaingo fie. Mo lea tunu o loo, tau mia, la tua ia i nei estete tele yo fanu lo afia sa fautu ina la le pulenga ina ia pa vai tu la fono vai se tu la fono fa fa ngofia ona fa mape ia estete ia ono lo
wa mata na umat wa obal te silau ia tau sanga o tatia nei estet la maliliwat mamani finifia tua ia e toto o la to monia ya ngama inei estet la lo fianga tulai tuai e moni le sauna gal sui o levan tom foi mai ya tonga la mostali tata mai pa sila le fianga le di minister wa is tu la fono fa faingo fi ai ia ba ai nei el lo fa lo alo va ftai ia si tu lo fianga e salo e fianga te tele ole tu lo sa ole me fulna no tu le tu el nafi fa tu manatu fo le tato malo tu faingo tai tu la fono io lo nei on fa tino il melea ai paua sia fa poponga tu mta pule nei o le laki o mta pule nei on le tato office mavanga ana fa pe se office o loia o le ia maskupe ala ko mage ko lo no winga le wa lu ma tongi no o tongi o loia o le mevola lai mo meo o estete nei o meo na toso o le meo ia e wale walu o mai le fafoenga ngalu tongi na ai mane o le se mea la to e maua la to o mai o suli e tau vai vai le estet o le tu lalo la na tau tele ai la o mata watu o lo popole o le tuai e o mane o le se la to me mo ai te le fautuanga ile mtau po la ofenga sui manu mai fa sala ma lima yo ti lola mo tu va ve se tali o lo mtau le fa fong fong atu le fionga sui pal mi man tanga wen ya ia mo moli le fa ftai la ofenga fo ftalai msalo la ustai fo nei sui fono e o to fa he la ofenga ai pe o le nganga na lai no avatu le mtau ona pe no fa ya to polenga e fai wa tele le au mali di u val au le tua le ai nga yang tonu le state ya wo fo ya wili ne wa matana le lo ya upole o le wili a tonu fa ftai la ofionga su pale me la ofionga tola ya a tonu e se taibi mo se va no ta fe lo ai to fa ma ma le ta pu mo lo fa la manuel fono la ofionga fo ftai ai ya e nga fu ya le taibi fo su manuel e fa nga mai foi nai me nga le ai nga walu mai ia e fa tai o leo ma lo filangalo ia o me la vai fai na fatino ia tato wala pe tato nga ruenga ia leo la fo le fio sui pal mia ma tanga ruenga ma lo fa tai ia pe ese si filangalo tato ripoti tato morto ia o mai tawatu ia o leo e se finangalo tato ia la foto ia lo fenga te telefone a malo fa ftai lo fionga fong ftalai fa ftai fo mo le taulanga si ti le nei tai au lo tato tai sili le langi fa fo sia mai le malo si ole parlemene le nei tai au fa talo fa tu lo fionga te tai o malo fionga parlemia ma lo kabineta ia fatalo fatu fo lai tu mota lo fionga tai tai o le tu ngai ma su tai tai ia ma malu fo yo su fono lai tu mota fatalo fatu fo I fa ulunga mtanga ruenga al malo mfala potonga tu mot fatalo fatu fo lai tu mota pa I ore atunu o tato fono le ne yaso ma mori mawina ta o manga al parlemene le ne yaso sa mo poto ia mai se fo iso sa mo fa fonga mai I pe au ngalu fa salalaunga ya le fa ngaloinga patalo fatu lo fionga le malo ma le masiof lo to sa se to fo yo su yo fono su to fia mo to faltua le tu vai o tala le lei le nei taiao vi le li la fa ngalo ngat to fia le tua foi mais fam talanga lo fionga fong talai tu sa yo finangalo masui na sa no I le lipoti le nei o ile official le tausi mavaenga wa I ole upenga o finangalo ma te fono nei li poti nei
mai manatu foi ia ua whātupu manatu foi mo le anga i luma wai le whaingo fien tanga ruenga nei. Ua whama wina e lima suis fono mauta na whaalia finangalo. Mai o finangalo a noa tele ua tu ina mai le lipoti nei o tausanga. I le sui mua mua na sao noa o vai maunga tas. Na ia fsiringi aere mafua anga o le mamao i tu o lipoti e ta ua tu le whautuanga. Peo na ia tausanga whare tupe lua o ta siono lua o ta sifitu. Lua o ta sifitu, lua o ta sivalu, ma le lua o ta sivalu. I le lua o ta siva. Sa o le lei o lo avatu i tono lipoti tausanga i o tātou talanoinga. O lipoti nei. O lipoti i tua atu o le pae ingare nei. Mai i le whaatono folau ai ma le sa i le linga al komiti. O lipoti nei o umana talanoinga le maota. Ai o lo whaatali tadi ale malo e tu ina mai lipoti whaatausanga lea. Ai peita ina ua la lata o le awha ama apel palmene o le pae inga luafis fuma le ono. Ele nati o lo iaila le lafo. O le lafo la na ma fai ai o na o lipoti umana o mai palmene nei ma avea ma pepa palmene nei. Lafo la na ma fai na lave ina o mai lipoti ia. A le sa o lipoti ia sa whaatala no inga e komiti o le pae inga le na. A o lea lai whaatali iai le pae inga nei ina ia o mai ni ala tou. Tadi ale malo tulanga na o le tadi manino le vaenga le alona winga le lafo na fatuina ai le i taua ai le fata apel parliament le lai mafuai li poti o lona winga o mangalo o mai lalo le lafo le mane malo se le lafo o le tun sa no ed committee winga i sui e le isaini o le nisi sui e le isaini nisi li poti e fa malo fa aftai mai mauti no o le sui nei e masani ona la ngam ta upu nei mo le sila fia i le sui usfono vai maunga na fsiringia. O le komiti nei msalo o au sina i o le pale mene nei e komiti nei o le tula fono tu mau tau pitau whainga palo tam tau sanga wha vai. O soifua o sui usfono nei. Vai taimia i eile si sui le komiti e matua ngase lava tau sa ilin. O na tu ina mai leo le tusi wha mawai a tiau tei fono. Mai al na sui ma o foi lona sui ia ai o mai foi le si fa ma vai nga le si foi sui ele nga tia ma le tulanga na o le o uma na ia sui sui fono nei i le tulanga wa ia ia o le mta upu ale o le saini ia fa ma lu wat on le aso muli ale o la tu e saini li pot ia a o le pa au mai lava sa fa nga lu nga fa ui o le ia lu tu mon ma wina pe li potin ta total no inga la songa fu tu a malo lo sia foot note nga va tu ia lalo ile sui usfono ele saini ma le vaenga fo na faftai le sui foi ia lo fionga fong ftalai lo utulanga fa tai fono le amatua fa malo sia tulanga le ma ele mfai fo na talia se sui usfono e mai sanga e fai se footnote ai le o mai san tu singa lo ia ma tulanga na umnatu tele ta ua tele mo fa malo sia tatu tula fono tu mau i le sui o ala tau sifo na ia ta ua ipe o le ase va ai mamao ale mtanga luenga ma le ofisa o tau si mawai. Pe a whaia o le whaalo tu lou ngangana nei whaatamatama se tala. Pe a whai lava o le limas fu tau sanga o lo tau sa ilia sulimonia o le ona a seta ia po estete nei. Ia elena tia o le telo fina ngalo suis fonon whaalia e tau tua se tula fono. Tau tua se tula fono. O na le mtanga luenga le nei ma le ofisa o tau si mawai. E matua isa ili ale moni ma le whaamaoni o suli moni a ia o le ua tu malo. E amuli tu lou ani o tango fia le whaamsinonga e mwhainto e pili suafa po le a le vaenga lea e tatau ana whaino le whaiunga o suli moni a ia e ala tau le aseta lea. Ma le whaalo alolona winga ia e mana o mia stula fono o le whaafonga atun minsta e o le tanga luenga lea. I le tulanga i le tusal saunoanga le taitai o le tuangai. Ia o te masalo e tutusal lei ma le saunoanga whasale le anga numele 5. O se whautuanga lava i se tula fono ina ia manino ai. E mai o io a seta a le o tu malo. Ai mai se lava i le tulanga le o le iai o se wili. Pe foi ona iai tulanga iai ia te tauana wha a tutongi mumua ai ta lafua le o
wala au ai le tua. Ia ona whai leo le whasoa. E fua I lunga o ai inga le ale wili na whai. Ia a o tūlanga umanei ma le mai o io le lei. Ina ia fou mai se tūlafono. Ina ia manino le lei vai liu ia. I le anga I luma. Ia o le whawhai ngofia fo le lo fisa o tausi ma vaenga. Ia o le tūlanga leo o tari e toi tu sa fina whaftai te le mo whautuanga. Ma o se tūlanga fo o te tau o na tātou wo o iai. O na e tupu pea, tupu pea, tupu pea. E mo mo fo la whaftai mta ngā luenga. I le ono sa ia pea. Pei fo o na saunoa le sui o whasale le angai. Lana ia fo I mta upo. Ia whaamalu atu. Salo leo saunoa le fionga le fonga fitalai. Ia o se tūla fonoa. A leo lea. Ia o lo avanoa fo I whaamisnonga. Sa ili ai la mi o tonu suli e te tau ona awe I whaamanuianga. Ia mole la whaftai, fionga sui usfono na sau noiling. Nei mta upu, ia lo whangia le pa I ole mamadu at pan mene nei aso lana fono usu. Pamanuia le tua lo fionga le whangtalai whaftai molo ua noa. Ano, whaftai sau noa lau whonga te te whono. Ia tono leo sau no manino te te whono. Ia leo whaonga aina whautuanga le pa I ole. Mamadu mota, ua lava le ngai lumo tatu ngā ruenga. Whaftai hui mo whautuanga. Ia e mese ia le wha mausali ina pea ma ia awa ia tātou ngā ruenga whai ia tātou pāmene. Me lea malo whaftai lau whionga te te whono. Ia utapa lau whionga le sui palmia, lau whionga le minsta mo se tarfui tau nisi whionga tā upulanga. Whalor. Ia, whatala whatu I lau whionga I le whonga whitalai. Au te whapai atu fōi le whatala whatu le paia o le Palemene Samoa. Le whio atu le whionga te maitai Palemia. Pia fōi le kāpeneta. Whio le whionga le sui o le taitai o le tua ngai. Pia fōi sui taitai o le tua ngai. Sui mamalo umo le Palemene. E le vaia fōi le whala oto le fōi whatesi mai nisi o tamali ima. Whai launga le atunu mpuno. Ia, nei tai au, papea fōi le malu mai o ofisili ma pulenga o whala puputonga le malo. Ia, moli atu le whatalo whai nei tai au, papea fōi le ala tai mai o le tātou whai lau tusi o le tātou whono. Ia, papea fōi na whatala whatu I le tāpua inga Samoa. Ia, o maua mairi nei a whunatanga I le so, ma lo le soifua ma le langi mama. E vele nei avanoa o te mole atuai nganga whawhitai I le taitai whono o le komiti whapalemene. Ia tusai fōi ma tāpenanga e meise o le iloina o le nei ripoti. O le nganga ia o le nganga whawhitai. Ia ona o whautuanga ua tuina mai. E sui ma malu na sausau doa e tusai ma le nei ripoti. Ia moli atu le nganga whawhitai. Ia tonu le ole a whaamawina tūlanga uma o tima inga. Ia wale whaelei ole au nanga nei matanga luenga. O tūlanga pēna tali atu le tatu malo. Ia o tūlanga masani lava. O tūlanga lava o le awiwi nei a manino. Ia tūlanga I tāpena mai ei ripoti ma atangi ai tūlanga o le au nanga. Ma le whaatinonga o ngā luenga. Ia manino tūlanga au sia. Ia, o la watu se whamatalanga pupu ia tu saima whina ngalo fōi te whalia ia ai whawhitai tele bo le tūlanga lea. Pei lava o na saunoa le taitai ri tua ngai anafi. Manino le lana forsanga tu sai fōi ma tūlanga o lo o iai le tātou tūla whono. Le whau o umana saunoa le taitai whono le komiti whapalemene. E pei lava o tūlanga ia o lo anga I uma ia I saunoanga ia ma fesili fo o lo tuina mai. O le ase tāpedanga I le tūlanga o le tūla whono. Mo le sila fia o le nei ofisa, e lima taita inga le ofisa o le tausi mawaenga, iala uma o le tūla whono. Ma I le mawhai I la tau o na whaatino nisi ala ese mai. O te langona le ia whinangalo o tuina mai ono le tūlanga fōilele o le umi o na toso mo tā upu. Ai whamaluru atu ona o alo le tūla whono o lo ta oto ai nei e tau lava e le tausi mawaenga ma le ofisa ona muli ta ia umalo le tūla whono. E langona fo e lo tangata. Langona fo e lo tangata niso mo tā upu o atu lo ofisa
ai e le se me mawhaina o whaia ona e tau lava ona ngai le tausima vaenga i tūlanga o le tūla whonu. Ia, o Vasili tui na mai, ia pe mawhai ona whaini whai unga. Pe ai se au o whainga tāai ona whai se whai unga. Pe iai lava sesi au wala wha le tūla whonu. Ia o le fo ina saunoa le sui o le pā, i le wha Samoa, ona o tūlanga fo i e pe o tātou tūla whonu. O tūla whono lava e lima taitaina i tūla whono o New Zealand ma Australia ma isi atunu. Ai pe o le nganga o le whaafiside mai o le sui se whono le pā. Se tūlanga fo i le tatea ngā iai i le tātou lava ia wha Samoa ma tūlanga i tono Samoa. Iai ni awala e mwhai ona soa lau pule ma wha tino ni whai unga. O le tūlanga o le tūla whono, ia lea wa whaelo manino mai lava e le tausima vaenga. Wa maea ona tui nātu ia whaatadunga o ngā luenga tala whea ngai i le komisio le toe fuata inga o tūla whono Samoa. Na ia toe ilo, le tūlanga o le tūla whono, na ia mwhai ona whaatino ni vaenga o le tūla whono i le vaenga tala whea ngai e tūsai ma talusanga o tui na mai. E ila le manatu ia wa toe o se le toe mamau ia ona maua lea o se tali o le nei ma taupu o le si vaenga o lo titilo ia i le tausi ma vaenga ia me se fo le komiti o le toe fuata inga o tūla whono Samoa o le tūlanga fo le o le taimi nga ia se taimi e wha mutai ia pe le toe wha au ai fo i di tūlanga o ni claims ia po talo sanga fo i e wa mo leva ona toso ia o la a tili ana te le wha le tonu ma tele ai ngā ruenga a le tausi mawaenga ia ai o loo whaatali i nei a inga i se whai unga pe o le tūlanga lea foina au mai manino lava i sui mamalu i le asoana nafi manei le tai au ia o lea wā ngai tonu lava ia i le official tausi mawaenga ina ia teu le tūlanga o le tūla whono i se ngā ruenga tu whaatasi ma le komisio le toi foto ino o tūla whono. Ia peo se whaamanga lea au te loa wa manino le pale mene mamalu le nei tai au i le tūlanga tonu lava i tauno tātou anga iai. Ia mo le tuaile nganga o le whaafitai la o fionga le whaafitalai. Ia mai se hoi sui mamalu uma lava i whautuanga sa tu ina mai. Ia wa whaamawina, ia ai tātou tūri luma le tūlanga o le tātou teunga o le tūla whono. Hei tūri loa, ia te loa o le toi mau, ia ona toi au mai fo i le tono le maota ni suinga fau. Ia ana nei tūla mo le atu le nganga whaafitai, ono sa mātou a wanoa. Ia whamanua pēr e tua lau whioga le whaafitalai. Ia mai se fo i sui malu umo le palemene, ia vai lua tutusa so tātou manuia mai le tua, ia manuia le whono i le so whaafitai. Ai, malo, sa noa lau whionga le sui palemia, e poro whionga po le minsta o fito tonu ia le tātou mtanga luenga o le tausima vaenga. Mea malo whaafitai, ia le ho tali whingano lau whionga le sui mai whaasale ang numero 5, ia leo tā pena tātou tūla whono, mea ia malo whaafitai. Ia tule mea lau whionga le, te whono mo lafo. Lo whionga le whaafitalai, te whaatū le lafo, ina ia whaamaonia le whona o aoli po te lua le nei komiti pe ona ilo iloina, mua, pe palmene lua olua tolu no me la iwa sfuma le lua, ma le lua pe palmene lua olua tolu, lua olua wha no me la se lau lua sfuma le ona. Ka lua, e le sui mai whaleata numero tasi, sui mai ana lofi numero tasi, ia whapea fo inga ngai fo maunga numero lua. Siri po la wha maunia lafo o e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu le mero whionga sui palmia mo lafo, li potel malo. Lau whionga le whaafitalai o te whaatū le lafo, ina ia whamaunia e le whona au, talia le malo i whautuanga le komiti o tū la whono tū mau, ma tau pu tau whainga pālota, tau sanga, ma tau whinga whale whawai. Halua, whionga minsta o tupe, da pe fo minsta o sio manga. Siri po la whamaunia le lafo o e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe.
tātou ripoti tolu. Ili taio nei a le lona iwa o tātou ripoti. Pepa le palemene, pa mole a tātou te se atu le tātou ripoti lea. Pa maruru atu le sui o holeata numero 4. O le ua maua mai whaasaonga o le tūlau lea e wha maruru atu I lau whionga le sui mamaru. Sa o le leile sa unuanga e whaatamala le o whinga ruenga le whaamawina o le tūlanga lea. O sa unuanga lea o sa unuanga a le sui o whaleata numero 3. E lea o sa o whaleata numero 4. Whaamaru tua I lau whionga. Sui mamaru, le ngā mtua, ia, whaamaru tua tūlanga lea. Whaftai lau whionga. Te lia mai whaftai whionga. Tai. Pepa palemene, lua toru, lua olu wha, numero valsu valu, ripoti al komiti al vaenga tau le whawharoai. I le pepa palemene, lua olu toru, lua olu wha, numero 5, ripoti whatausanga al pulenga, o whailonga matu spasi tau aloa sa moa, mo tausanga whaltupe lua olu tasi, lua olu lua. Toru puitasi, pepa palemene lua olu wha, lua olu 5, numero 10 lua. Tali al malo pepa palemene, lua olu toru, lua olu wha, numero 10 Wha. Pepa palemene lua olu toru, lua olu wha, numero selau toru fitu. Ripoti al komiti al vaenga tau le whawharoai, I le pepa palemene lua olu toru, lua olu wha, numero 11 fitu. Ripoti whaltausanga ale investea au o Samoa, mo tausanga whaltupe, lu olu toru. Whapupitasi, pepa palemene lu olu 5, numero 2 tari al malo pepa palemene lu olu toru, lu olu 5, numero selau toru fitu. 5. Pepa palemene lu olu toru, lu olu 5, numero selau fulu. Ripoti al komiti al vaenga tau le whawharoai, I le pepa palemene lu olu toru, lu olu 5, numero 10 lua. Ripoti whaltausanga tanga luenga wa onga, ta longa maanganuu, mo le tausanga whaltupe lu olu lua, lu olu toru. 5 pipitasi, pepa palemene lu olu 5, lu olu 5, numero 5 fitu. Tari al malo le pepa palemene lu olu toru, lu olu 5, numero selau fulu. Tu le mero whenga te telefono, komiti al vaenga tau le whawharoai, lau to whaale. Oi, a maru ruatu. Lau whenga te telefono, a maru ruatu. A kai lau whionga le whangtalai. Mo tula ia tu le whalalo tele. E whātū le lafo. Nei e whautangia le whono au whaitu la whono li poti e tolu. A le komiti o le tau whawhialoa I lo tui nā tuai msai di ringa ma whautuanga mai ngā whono. Alo lau. Alua, ele sui malu, mai vai maunga numero 2, whapea fwoi, le sui mai a ana lofi, numero tasi siri, para whapaunia lafo, o e whina ngaro e sau noma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. O tapala u whionga le mista wa onga manu. Ua whionga e whangwhetalai, o te whaatū le lafo, ina ia whautangia le whono au tali le malo I whautuanga le komiti o vaenga tau le whawhialoa. Alua, whionga mista o le sisio manga, whapea le mista o sotainga, whapea le mista o whatuanga. Siri para whamaunia lafo, o e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai a whautangia le whono au, li poti al komiti e pēna o whailo atu ma, whapea fo Italia le malo. Ia, o le avanoa nei mo stasio susfona fia sau noa, e nei li poti e tolu, ma le ngang whailoano. Ia, tu le mai su te tai o le tuangai? Tai lau whionga le whangwhitalai. Whatalo whātu I lau whionga I whapea fwoi le whionga le pāmia ma lai tū o le manu. Whapea fwoi nei tū o le mawata le whio atu le whionga le tai o le tuangai.
ia masui malu uma. Ia mata upu e mata watu mata upu o ripoti umane e tolu e angalawa i tūlanga tau a onga. Ia lela la anga ia tuainai manatu. Ia mata tuai ia se talanoa i nei foi ripoti wha tausanga. O tūlanga le ripoti o le SQA, o le Samoa Qualification Authority. O loa mai pea ia le fesili po le atungalunga foi leo le alo ia o tātou whailonga. Whailonga NUS ia tunu i whafo. A me se lava Australia ma New Zealand. Ia wale mata wato li poti whatausanga nei on tausanga i lua whe lusun ma tasi ma lusun ma le lua. A fesili po lasi tūlanga le tamai a wae. O le maua tu li poti nei. Ia matadi ale malo. O lo whanga solo i nawa i tau. Lo wha solo pea whiutanga inga. I le wā o le tato SQA ia wha pea fo ia a whautis i New Zealand. Ia ma Australia. Ia whaftai o telo isi whala po pitonga o le tato whaitūlangi. Ia o lea ua taria tato ma avea ma sui awai. E tūlanga le alo ia ina o tato whailonga ia e peye matau atu. New Zealand ma Australia. O lo fa penao na i lava se whaingata. E eisa tato whailonga ia pasi ma le NUS. Ia mnai professions pasalo pe ia e ia i foi ma le nursing. Whailonga leo le tausoi fua. Awa tu New Zealand. Ia mna mia toi whai o isi awa onga. Ma o toi a onga. Mele fsili atuai. Le fionga tai fono, tai komiti. Ia pe voila fionga minsta. Le ase tūlanga ia ia po le ale mafuanga wala ina tuai. O na alo ia ia tātou whailonga. Ia tunu ia. O na e tāua tele. E tāua na mai lunga msi tia le tūlanga o le standard o tātou wawa o ngai Samoa nei. Ina i tutu sa mai a tunu. Wa tūlanga tāua lea mo tātou whailonga ia. Se lava la tōu o lo whapenao na maua ngā luengai. Ia tunu na. Ia pe o fo e nisi mo awa onga pe to e si tia tūlanga o lato whailonga. Ia taua na ia i se tūlanga whapena lo ia mamana ia. O le vaenga le SQA. Ia ana e fo i olo iai tātou whiaringa whaavao malo. Matunu ia pe o le Peisa Plus. O lo o au fia e fo i tūlanga ia. O whiutanga inga. Ina ia lo ia tātou whailonga. Ole a onga ia ma o onga i tono le tunu mo so se atunu se tūlanga tāua tele lea mo whanau mai se whanau iti wa le lei ona a o ina ia tupulanga ma tangata se atunu ia ole a wala le si tia i foi tūlanga te mawainga o la to foi te mawainga ma tūlanga si tia tūlanga soifuanga i se tūlanga le lei ia ma se atu nuu le leilon tamau inga ma leita ona ya o ina lei o lato tangata mele monitor fa malo na ia le te le foi senga luenga le lei o lo fatino le tato sector le education sector le NUS ya fa pe foi el tato mtanga luenga wa onga ai ore fautuanga na ia fina upea masi tia tūlanga o tato wa onga le foi lo amai le ta upulava lea lo mai tau sanga uma le compulsory education se si sila ane lo fionga le minsta e tūlanga le wha malo sia wha na witi o ea onga ia le po mala e le si le fia tele o nai wha nau ia wha tau o loa so lo wha tau mo me o loa i runga awal tele me se atono tau langa ia pe fōringa mai le o ni a onga ia se to si sila ane le fōn ta upu ai pe o mele ma fueno pa i tūlanga lea ona pe ola mata o loa wa fa tupura ia ma si pe lunga le fai numera no winga te le nga luanga taun fai mele taun ti tiro tato fai nga fa vai manisi tu langa so soani mo fa na wa onga ta u tele la to ona o le onga o lo tele so soani o tato fono fa vai ele tu langa le tongi nga pili
mai se lava la lunga le level le o le NUS ma meo a o ngai ai lunga atu o kolisi ia se tūlanga tāua tele lea mai le leile telefo ilea so soani mo tātou whanau o loa o ngai le tertiary level mai te tāua ana ave i ere so soani paua lea la wa fionga i le minsta o le poroketi lea fon whawai se sisi la ne o nei e leo eise whainga whawai e lan te sia umai ia mo fon whawai ma la tō whainga ia tongi ngō pidi o tamitia o ngale NUS. O isi fon whawai tongi ato alpidi. O isi fon whawai varusful pasene tongi ele fon whawai. Lusful pasene tongi ele ainga por tamitia onga. O isi fon whawai fitusful pasene. Ia o isi fon whawai limasful pasene. O isi fon whawai na limase lau tāla. Ia amlo tamitia su ele si. Ai se sila. Pe tauna wawa ai se whainga whawai. Mo le tūlanga. Ina ia lan tasia uma soani mo tamaiti uma le tunu. Ai wale foi le tūlanga skosipi o le ai mo skosipi al malo. E pei la le vaenga skosipi. E pei e whaatau wā o wai te tausang. Ia au i. Tato fon whaavai me soani na tu i. Ia pei le se whainga whaatau wā o whai ai. Ia le si mea pei e fōlinga mai a tongi o le pini. Ia ua matau ina ista miti pe o whaatara le ile tūlanga leo le au le ua pena tongi o pini na o la ia ia ai umaene tausanga i le papasi e te tau nei se whainga fōle ina ia una ia ai ma fina finau ma songsonga e tūlanga ina ia pasi uma la tom ta upu o lo whapena ona ave i tātou wa onga nei o tūlanga na e pe ona Ona utano atuai o le si tūlanga na wa fionga mista. Pe le si sila tato malo a so soani mo ni private education providers. Mo me whaara po tonga e tū ma oti. E una ia e ni si tūlanga fo i o mtafa ioi po ni skills. Po ni matata. I tua e fio anga manu i tua. O poru msawai. E whaongai mo me o ho so nuu. I pe whaonga voi whale a onga tūlanga lua ma a onga korisi. I taimi foi e leo whaonga ina i tamaiti a onga po a onga whaafiafi. Ia papenao na ave i tua i tūlanga taua o onga. Po rea lava i ni tūlanga o skills SS. Po ni mtata. Ina ia maua fo i la tōro i tua le atunu. Ia whioanga i tua ma isi o tātou motu. Ia tūlanga leo le whamanuianga leo onga. E le o AVC a le mta upu le alo mai pe i tausanga uma. Le lava whai au. E le se mta ufo. Ai pawar mea wala ino pa i tūlanga le alo wa whionga le minsta. O na mata wina. Pe o le wha tupula ia. E le o whai titia le wha tupula ia. Sa e fui whainga sa whai isi vai tau se isi silani. O la tō fui o whai a onga ma se sia onga retire. Ala e lava alo maua le malosi, ma ngā whatia. E whawaunu ngā luenga. Toi a mai la tō whawhai ngā luenga, pā whapeo. La lava maua le malosi. E na ia soswani tātou tūlanga whawhita auri lelo tūla i mai pēo. Le lava o whai aonga. I tono tātou a onga. Ia, la tō nao whai aonga ua leo tō whai aonga. Ia, elo matawina. O lo i lava le atunga lunga le lo a mai nei poti ona tūlanga hoi leo tātou ngā luenga whawai taimi la pe tele isi leo i whafo ua iaini whai a onga i wa pe fo isi professions tau si so i fua o mo me o leo ai uma isi mau o e ire i ngā luenga i whawai taimi ala matanga mai male a fua ina mai o lepo kalame o le leipa mobility. Onda o leo tano au sau iai le taimin tau a matai po kalame ia. Po kalame ia mo unskilled workers. Mo laborers fo ia. Pe o leo a mata watu. Pe fo linga mai o tala i tua. O watu ai ma skill professions fo ia ma meo tangata iai mo skills. No winga. O le la pe i tautula i mail whawhitau li lea. E si la na wa fionga, po la se whainga. A pe o iai fwoi se whainga whawai.
Si tau whapaleni ai la ia vanga ia. Ina ia sin nofu. Ia isi a lae lava na o le vanga foi anski o le prese o I whafoi. I whatino ngā luenga ia. Ia peo nei manatu ia lau fionga I le whongwhitalai. Ia tano atua I tato li poti ia o mata upu tau awa onga. Whaftai mo le wanoa. Alo, whaftai. Ia. Ngai ko fa ngai no tai me su te tai tu ngai fa sau mai nai me o lo ma fo ya le lo tono li pot ya e mana yo fa tu ngala mo la ngai luma aftai ya ma wala no ya tu mai le su yo ana lo fin mo lu aftai lo fio ngai fo fa trai mo li aba no ne fo yo su ngai fono fa ta fa tu do fio ngai mo li te ingo le tātou ngā ruenga wale nei fo I mai aso, wale nei aso. Na ngona hoi ma whan whana le tatalo le tai au. Pao Sofia fo I mo ngā ruanga le nganga o le li. Ono le malos. Wale te ingo le tātou ono tanga. Ea. A whiro at fo I o le tunu. Tā po I mai. Ea, a wasa moa ma. Mata mai lava I. Mga tele se ia o lava whanau. E foi pa i o le mauta e le fionga le tamaitai palmia ma le malo le kabineta. Ia, foi le taitai o le tuangai ma malo le usunga fono le nei tai au. Mas foi le pa i maurunga o tupu mai a le tunu o wale. Senga o taitai ma whaurunga o mtanga ruenga. Mas foi o tātou tunu o mwhai o tātou mafuta ma whatasi le nei tai au. Ma lor so ifua ma lor malanga manuia wale nei no afe ruasful ma le lima o tausanga. O fionga o le ifaya so manatu tulanga o le tātou ni poti. Ia, le ei wha maru watu I lau fionga. E lama tātou tu watu e wha lua ia lafo se a mātou taitai whono wā mātou li poti o te. E a laiti sila I oma o e a tele wai mai nei. Uidea, ia, le ei mua. fa maru watu ia ya ayo ngol pa u la e ni ka ya o le after ya fam na tu mai moli nga fa aftai e committee tu sa report a le wa mai un report nei tot e ala foi mai le fionga le sta to tonu ya nga ruenga committee ya mai sam tanga ruenga onga e langoina le nei sui ia le tūlanga o le ripoti rea le o whailonga tawaloa ma tuspas a le tunu. Ma le nganga fo I lea o le manatu sai ai, o le ewa sauno fo I le stasio sui ne fionga sui taita. O le amana ia o tātou tuspasi a tunu I fafu. O ai moni lava o le tau mo fai ngā whanau. Ia pe el mea lama lea sa tu I sa iai fo tono nei komiti. Teimi o sola. Ia siri lama lea sa tu loa ai. Le asef so soani petai ia leo mai tau atu. Tali ale malo ia le nganga whaafitai lea ia tūlanga. Tau mo fai ngā i le fai ngofia fo. O le mea siri a o le tau mo fai sa ili a manoa. Le mo le nganga whaafitai komiti. Ia me se fo I o le malo le ripoti lea le tātou universite ma le mtanga luenga wao. E ana I vaenga I au te fia tala no I ai. Vai moni le ia le mea lea. Au resi ta mai e a fia tele mea I o mea o ngata miti. Mo ai e ia ma internal assessment ta miti e tufat. E vai ala tau mea o ngā whasa moa. Yo, awa tu le fa na ma la tu me onga lo fio fo fitalai ma malu mo. Ya, mana o mia ya le nga fole ai. Mana o mia le mafuanga o lota ya tonu le fa pengo nu. Yo, o ai. Tau tia ya me o. Ai te le lo pole ale o nga e tu langa ai. Ai ole manatu. Awa o ai nei tamiti.
Te lo pe fast food pa se ne tongi ai. E fa popo I maka o suenga. Yo, ia ona fuale ia il pasi ma le pas. Al tulanga na wa ele tusa mo fo I ainga. Ele tusa uma ainga le tunu. E na isi ainga vai ai poto tamit. Tau sa I linga la meia. Ni ele fingo fi. Ai fa vitai il tali al malo mal fautua. Ya, ele ole fata tia ia mea. Yo, a tonu e sa ole le. E ia mata upo ia ngana sa moa matulang vapena. E sa ili le ia ma. Ave ia le ia mata upo se pasi ole tau sanga male kwat. Walo mfana. Le mea sa ufa ia. Alulo wa fine mo moi. Anyways, o mea lea sa wai. E o ma fa wa. O lo no winga fa ye o mota mai tiuta. O mea le o mai malato. E o tango le o fa le ya le kopi te u le. Ya lu le sa o na ya abi ya. Yo. E vesirial ma fa. Pe ni me mo ya o ina ta mai ti ta le fia ngai ni me. O ni me la su e ni me nga. Anis. Yo, e fa tai o lewa talia le fatuanga le. Al community. Ya, le tali manino le malo. Yo. Ai tulanga o mata upo tau na o ina ai le nganu mal fa Samoa. O mama fatele ya me mo alum fa na. Pero fa ya. Ya ali a toala le fa sul pasene le o e ta mo tong. Ya lo no winga tu ro le pasi mal le passion. O matau. O le si tūlanga la ua whionga. Ia, o tātou wai e nei mai tein. O le, o ngā lava ma tūlanga ni poto ma lea tamai. E le ngona lo whawhitai I le, e mo ia e tele tātou upu mantala I whale o losanga. A le mo ia wa no whai ngā ruenga, tō tele o ala mwhana ula tunu. O whionga le whongtalai. E ana wha, ele popoto uma tamati. Ele mau whai longa fo I to te leo alamu whanau. O le tūlanga le leo la tia e ma leo la tamu whai. Ia le si a tamu titi e le e uala onga e oa le alu whato anga e le mwhaina whai se mea. Eo, mawale, ia mawana ngā ruenga, ia. Leanga o I e ponga iai le soli tūla whono. O ia fa ponga mai ai le sol tu la fono ni mele o tale pe fale ma e o la ina fia mo se tu pe ma ya o lo ni subai ala nga fa tai le ile o fa pisini ni mai fa foma o fa pisini ti fo lo tu fale o tanto tu te le ya ba no e le fa yona au sia le tu langa ma o lunga o yo pe le tu langa na ai fa tai o le wa le tūlanga lea, ia, e le tau mwhainga o alo mwhanau. O tonu o whale aonga, ia, pe o lele sau no fo I se tasusui. Me leo whai aonga, sioti whai aonga. O lea sa o lele ia, le pinangalo lea I le mo le. Nai tina mātutua, mata mātutua ua, walitaia. Oi, o le oa mo le tamao a inga o na ina. Le au mātutua nā sa whai aonga ma. Wafu la tau tau tua. Oi. Nā amata mai ai nalo primary school ma. Oa o ma. Ea o na mātutua. Ai nā si tua lalo lau whionga le whonga talai mani. Whonga mai fo ina whionga le minsta. A wae tele ao. O isi ao. Kata te pai e tei tō nua whai aonga le vasenga. A wā o isi vasenga lau whionga. O te lau o ma male lima se futa moiti. Lima se futa moiti, a me se le lalo primary level. Pe le ma whai o na whaongana, iai pe I lalo saunanga lea. Whaonga iai na I tina mātua ma lau ritaya ia. E watu e tei tō rua ma whai a onga talevou, ma whai a onga whata ai umai. E ve so soani iai a wale, le tau mo whainga wala ma whanau nei a le tunu ina ia. O a le lei ala me tanga wa onga tamaiti. E loa la ma walunga fo ima. Ma manuia lo la tu wanga ya tu
ma senga maururunga ma koris. A le o le ma te ma ainga o whaia onga nei walitai. O le matua te re, wa mahasari fo. E re ngata le a o ina o, ma ta upu ma, tūranga papena. A le tau mo whainga wa mio ta moiti. Yo. Wa o le uma tuana, ya, ele, e tasi le po, ya, usta. Yo, upu tu sa. Ai o le manatu le na. E maa nai le whao ngā o le, e teito lua ma whaia o ngā pou ia wa mata. Yo, e so sali ai ma le ngate le whanau, ia le whaia o ngā pou ia o le whato a tau wa matona. O nga lue. E le whato se tala i le. Tu langa tutongi ma, tu langa penhao lau ta oto le. Te leo tāle sanga ma whina ngalu ko, ia. A taipe a whaiwa. Ia se fuafuanga al mtanga luenga ma tātou mālo ia ona vaenga. A wae e monia, ia ra wale moni mau. Sa pea onga se utina. Ai onga luenga uma. Ia e mana malo le lima lo le fati. Ia mo ia o isi a le luenga le whao. Ia e watu le fale o lesi luenga tele. O tabai fo ia. E toi titi a fitu waso ba ya so fai ngalwe. Ele tapenanga wale si ba yaso. Me fai. Ya pe o tulanga lena. Ya o tawa ma no me silsila ya e vai fo le tulanga ole. O le o fai a onga fa fo ma sa ili ya la me atua ya. Ata sile ne ngalwe nga. E ta bo tele. Ya fai a onga la to fo itu. Wale fa o poto ina o alo ma whanau o le tunu. E au na uwhai atu na uwhionga le whongatalai. A le lei, ma ua le ngā ruenga. E au le tasi nā mai fo e whawhiororo mai e le lima tango e se ma. Soli o tu la whono. E a o le, tu le ea tu le ma le whaalo alu. E a tai fo e le, tā po i mai e so tu malo. E a mai se le, i au le tātou whongatanga. Na uwhionga le whongatalai. Ia manuia le nei asu ma le whontanga al palmine whaapatai. Noa, tai fo ile, sao lau whionga ne. Sui malu a na alo fina mara lua, ia whaapatai fo e mo whautuanga, taua, walanga ilu mo tatu, tanga ruenga. Ia tulu e mai sui o sawhata numeritas. Lau whionga ile, whongfitalai, ia. Whataro whatu lau whionga, taro fo ile, mai tai palmine ma kapeneta. Nasi fo ile nei tū. Ai fia whaarise mana tuole, nei hoi tu malo i tali ma whautuanga le, tātou mano. Umoa e ose mātou tala i le tātou universite i Samoa. Ona e pei o leo, tau mai tau, ia le pei ua saunoni si sui o le, i me tā upu fo i sa fio i e se tala. Misa me leo le, me io ai e tā ua lena, wha i atu. Ini mele o ngan Samoa. Ia o wili stanga tai. E masani au na utalitali i mea o ngā tamiti. I mei o whaavai o ainga. O tala atu ngā wha o ainga. Sua e atu ia mafu anga o whaalpenga o nuu. Tara anga o nuu. O me no pole. Nei te ua lau lau atu. Wau te ilo aile o whaanga inte. Nei te utatu wa i whaia o ngā le whaianga. O tūi whamisnonga wale o whaira tau ngawha. Mena lesa tau pole ia ai o tonu au ia ele tarfia ngai le tulanga i mele o le au ina to fam talanga o ngafa ainga te tas lona lua o le fafita u le o wa fo io no le uti o faia o au te loe o le tato universite e fa kon karate uma ia nga faia o fa kon karate uma mai ai sawa i lunga i le VC se tau ai lalo i whaia onga i le level i lalo le grade 4, grade 3 ma whapen. E whakon karate uma, tai tōptau sanga mwhasala lau. O tau te tonu voi au ia. E iei ale whiwhi o whaia onga e iei tonu tōptau sanga lea. Toi mawhau voi pe toi taria ia pe whasala lau no na wanoa. O te tonu tasina me si sila iei tātou le fono whaavai al tato universite. Ai le wala ia i el purisili ma meo
o teens o ia o faculties. Fasa lau wa nona tai tau sa. A isi unga whaia unga ila loifu. Ia, le tilo toa ye. Pena tasia tau sa ngai probation ai pole a. Ia ona fatu maule o ava no whaia unga. Ia na stua lalo e tu atu ile. Ile pule fatu no le tato universite. Tau ese maila si il tato universite ale la umaita. Si la to ai fa ia tato security. Tato awala le luma maketi uma faito tato universite. O matua malo si ale fo ala au fa sai. Si la to ai fa ia to fiong. Ile al watu le wa e te me hotel watu ia. E tau tu sa lo to ata vale o to tamait. Fa ia o to si fa ngai. Ia matua malu pui ai le anga ia tu tonu le. Wa tu pulanga le o telo. O le mamafa ia le fatauina o me ia fo ala fa saina si to ai fa ia. O le tato SQA a faftaitele faftaile SQA man la to ese ta o la to ngalo. A ti tato lo to fale po le le to accrediting o tato wa kosesima me fa pena mta taitas. Po lava no na fatino ma wausia ia level se fa ia tato tu spas. Ale silion ta we fa malo sile tanga ngale. O tanga ia mai fa fo mai ia fo mai malato tu spas. Ia pala mai tato wa vanoa malato mo. Ei tilo to ai wale na ia fo isi tanga mai fa. Ia le no mo tato fa la tonga ile moni ia tulanga o lato tu spas. Ia fa malo sile tato fa la tonga le tele ta o lo tonga no fai. Le ofisa ongai. O te vai tu mele o lewa. Tar sanga ia. O tuanga to fa mele diploma of education. Ia eta ua ia wa pe wale ise me se por kalamena le tato universite. La u fa sa ai lunga le bachelor. Ia eta ua fo ia ma fo fonga na fa ia fo fonga ia tato universite. Ia matua lava o ina ia tato fa ia. Eta pena mai mo tato alom fa na u. Tato anga ia eta wo le uto e mai e fai diploma ia la foto e si la to ia to fiong ia me tar fe ngai tau on fai le time ia malanga fa no fa ftai na lo fa tai bole sa lo nga su malu e me so ni se fa to ang taua mo la nga ilu mo tato ta nga ngo onga lo fa tai na fiong ia tu le mai le lo fiong al mista tinama ta mai tai me se fo tato poloket Afkai kile la ufionga mo le amangoa. Wala nga kulai la ufionga nga o le pewa fia ia ngai foi makanga due nga isa nganga. Yo mga kuai e foi nga bakusinga fa pula ma se so sang ngem ka abu fa mo le la ufionga. ya sauno E mga kuele koe kausufia le alsea e orku kufai koa. Le koe kaufao leo le nga foi koe nga ole malama se ia la Lau foi. fionga le fonga. I fit kana malie lau fionga langa e o foi lau la unga le vaanga rea. Ya fa peni te im se fel te mi o le fionga le minista. E o foi lau la unga le vale o tu maloma. ya Ma o malie lo loto. malie lo fio nga su malu ele fai ko va ia le tala no fore wa ku le fio al minsta a o ai lo kai ia ko sa fo ya ala o ma sa mo le fio al minsta E na rau tula ia tua wha molmoli. Na whailau whato no ngā le lafi. E whato le tali minsta se umato tula i mailole tali ato mai lato umai. Ona mta upu ia. E whelava sai. E whelava sai ia mata upu tonu i. Ona whamamamele minsta o umato mato manatu. Ia tula i maile o lato. ya eu ko mari dio le foi kala no fo ele me ven ko so mo no fo ele kala le foi atu a foi ole ala per temi ya le fa fo mai lo fio al minska ya fa penganga ya sicura me lo fio al palmi Ia, ina ia whaasolo le tato mta upu, tau sangatu mar whaaloalo le tato wa inga kapeneta. Tato maita wina, a olo le teime tali e malo, ia, na tato tūrai lea, aman mori.
ia le ko fa maui le ngofoa le sa nganga le minska le wa o fa ya tu tala al palemia ia la ko fa foi mai fa unga fon kalai ia ma fa fon le ko fionga minska ko kaimi inga ia fa ngofia e ka ko ngalwe la ka wa unga fiswe ka e ko mai ngofoa ia ko Afkai ya fio o sky. Olele ya kula mai le kula mai suyo salenga no mutasi family aku palata nomor 3 tula mai suyo salenga no mutasi Birthday le no yo fio ngale fo trai na tu ni tai au le wa longo le langi fa aftai tato fa solo fo e fa amanga venga masani tato ma to fono e le poti ma talia de malo fi faji sao ne sunga fono ide le poti pole talia de malo nga ile university ole tulanga le fa na wa onga le failo ai sa tunga lunga le komiti olo nga i fafo a fa na wi e to mai manga va fa pitoa ia o te langolango ina le vaenga lea ono le tele lau fa na wi nga i mai e umaloa ia fa ilonga nga uta pe folinga e wale o fa tino la to tiut o la to mota fa yo e fa nga ta tau le taimi le sa mai e ma tu ya o ngai ma mau al to mai ai pe wa spiliki le tule o nga fa vai taimi wa vave na mana o ia le tamititia o ngai le tupe vave a wale fa nga ai le taimi le sa tu mai o na ma tu le tolu tau sanga ya o ngai o le tu ta wale na e tau na sila ia ta fiofi mai alo ma fa na o le tunu i fa faingo fio na o le vai nga sa sile na o ne yo ya o nga e o te mo le ma watu na e fo le ma to vai taimi o ma ma fa o o le to telo le ma to vo seng o leo mo isi matata ai tu ule mea sa o ngai le tolu fa tau sanga ele ngata la le lusi yo taimi o ese mai mai ia man manunga vai le taimi ona fa ya onga o le tulanga le lango ai le usunga fono ia le mau le komiti ia mo le la to fo i fautuanga o le faluaina le finangalo tulanga le o tali university i luma le Kate sa ia o masal salonga me fa pia sa o masal salwa e o te li vai ia fa afta yo le wala o se tasio sui ta o le vai nga e li vai ni o mata mai o te le tau tala fo i tulanga yo fo la fa sai na langa o te le mautino ai na o masal salwa i le mera le o le telo ta vale atu ia ai lo ye tawana matua fa malo sia la le puipuinga o alo mfa na wa tatu te le lo me tupu e lo po la tu le si ya fa se me fa pena fa tau wala fa saina ya pela se me la tu vai ya se ya funi nai tu lo fori mot ne tai fa fo le fa tu na ta ya o leo e sia ki ai ta ya o ya fiaf ya pena inga luenga fa la ve ina mai o soi fu alo mfa na ai o te lango ina vai nga le tu lango le ve ina na ya lo fa na u tu lango wa ta tu te le oiloa po wo o ia ia alo ta pena ia mtanga luenga i vai nga uma ia o le tu langa ma to fu sa vai ma sa ni te lo tu ia lo fa na ai sa me ai o te lo is ai me se la lo tu malo o te le o tala va vaula ia ia o tu isi ta me te fa matala mai e mana e fa matala atu ia ua fa sa pasu ia lisi au vai nga au le nu ule nei o fa ia ai tu lo fo ile fio fo la umla inga ali telefono mo fa bonga pula tu sale o i tonu ale ile ato to anga o me uma ia la nga o le nu ule ia me ia ai talo fo nei sistema ia o fa matala solo i tangata la tu te o mamla el ta wala dia o ta o fi me le nga la mau ese fa na ia tel tonu ia lango ina fo ele nei sunga fo no ia le fai unga le malo fa aftel fa to fa la inga tau ta fiofi mai ia me sina le tunu ai me se tonu ainga ia o se so se ne tu le se sao le nei sunga fo
Awa fo le poti matango fiel komiti. Ia malitali mai le malo. Whaaftai mo le avanoa. Ua, whamalo sao noa e lau whionga sui malu. Mai sa lenga numero tasi, ia me se foe le sao foe manisa whautuanga wal tato i poti pe ona tanoina ni lau lau hafono. Ia, au te loa le o tato taunu tato taimi malo lo masanyo tai au, ia o le a whaalia nisi pinangalo pe a tato tariu ma tato malo longa. Whatati ese ngalua ngalfono ao, mo le malo longa o tai au. Ile tato mauta ua mai a pale au le po ua mos fasina malosi fa o tato ngaruenga e fa tati ese tato ngaruenga malo longa ua mai a sauranga al suis fono mo salenga no tasi ia o la no ne stasi sui malo e fi sauno ia tu le mai le sui o faleata ia faleata numero tolu ia no so elema sui o sanganga numero lua ia mo mona mo le tu va ftai tele lau fionga male ia le fisol fono mo le tamatanga mal fa malo stino le tato pa mene le taiao malo fa ftai tautua ia fa ftai mo le avanoa tal no ina fo ia i poti pe ona sina mai mauta a maru fo ile fionga ile ni mista sina mata mai ta ia e wo tal tonu lava lo na mai tali o le mista le wo le levon se ia la wo ia ia mo tali me fa tai le fionga ai o ta upulo ta tal no ina le so o tatung lau whiongal fono, o le au tū leo me uma tono le tunu une. Me ta wa onga. Mai ai le amatanga hau fufua New Zealand mai, tu zo tasi Samoa. Na mo fatu le a onga. Fa onga le a onga e hao ya o ai tam fa na usa mo e te ia le tunu o le fa vai le fa tu so tas ma lima to e tonu a inga ta to tup tup wai o pese ale ta to matua a to mana na o fa e no ta to inga to anga le ang tulanga la volta to tunu i don tama inga mal tulanga iai don tele ya mai se ore le ai oni of fa na tulanga fa peta tu ye he o le poto lava mala ta mai ta tu tu na ta tu matua fa pe ho ta tu fa na ina ya woni tu wale ino ta tu tu after le ta o e luoli poti e wa mai committee ta after committee e di poti ta wa o le SQA ma le NUS
Male, ia male education. Sa onga. Ele tela sa utala ele sa onga ele war sa ele skill e male ni wes. Na hafa ya to ya le male onga sa onga. Fa vala tal. El ho ele na wa ma lo. Tongi pidi o tamitia. Tongi mai lalo. Le wo ali 12. A pe nga le ni wes le tam fai le na tui nai matua. O ia te di awai mai la matanga. O tal tonu a ko ilo lisi le au ngalis. E ole kusa hoi longa malosi anga molonga commitment e ko e fai. O pe la fa kale le foi le. Ya wilia. O ngongo ka inga lava ka ko malo. Ia ka mai tatu fana. Ole SQA. Tulanga le yai maltatu atu nu au tupu wa e ma usai palmi. Ese kasi le me mika ika ko. O literacy rate asa mo sai lunga le iwa valu iwa. Ingilisi man mo mela. Ma wo lunga me sai sa mo ya soi. Al kai mingi mo pa uma wolalo. Uma wolalo. O leo ka ko alu me folele sai ai ngai se ko uia mo kuyo ka ko la ka maima. Ah mai fenga ngui mai oko. Ka ke ofu ngang. Ah fa ko sapela mai. Kwa le lo sapela. Asa mo. E mo ka pang pangu ngang ka miksa mo. Ele nga ka sa ko lo sapela uma upula ka ukala. Al mi ke mi ka nga sa ai. Masa ula nga fo inga o mai le fisale le skiwe. Ol fala le skiwe. Ilo tal tonung. Mai ala matanga no fa vai mai lua fe le ono e pe ai. Ole ke le nga regulate. Ole regulate post secondary o uma onga. A olalo mai le preschool mo saulunga. Ole self regulate. Ele ofisa wa onga. Ilo tal tonunga. Ele mfainga operator. Ko regulator. Sa ia ile manatu mai ile taimi sa ave tu alalo ia le regulate. Ya pe at fa alo tele to o nanga. Amata na regulate mai lalo. Ya o ngai lalo. Wala le nga ko ke mai ilunga o kilalo. O lalo foundation ko mikia o. A kongo ka nga ile va nga le peita yan. O le o mai ile so. Ya pe le concentrate tai lunga. Ya o ngai lunga. O ya nga kuspaia. O i meo langa i konga mga mea e makwale ai sia nga i lokal kong e o foi mea yo o nga fale kalesi ola ia fai fe au mala to regulating ia mea a i lava ya o nga malo ma o nga lua fa solo mai la kar kongo na o fionga mista mai taun ave fa mo o pa u i laro le kulanga o a onga o mai le fa tuanga Yana mai avel anyways. Inga ia le committee. Ina ia lo ia tato fai longa. Ia tunu i fafu. Pai se whainga ia lo ia tato fai longa ia tunu i fafu. Mana tua fo ila. A fai accredit. A fai a mauni al SQA ia courses. Wai mo mua accredit le course. Wha accredit ready degree. Rala le mea leina ona. A fai o leo umano mai accredit le courses sia fai. Fatanga. Mai lunga le level le alato. Ia le se me ola na ai. Fo le ilunga ile. Accrediting of degrees. Wa le wa fa ya twa la to ilalo ia. Ia fa ilunga. Al mele la o mai. O le tele o me o le accredit ila ko. Ah, ke lo organization ke le fa fo le o fa nga ila ko. Ia simple la mele na va. Ia fa ta waina. Ia fa na lo ia. Tato fai longa. Ole mea moni ia tunu foi fafu. E mari ia. A kuinga ko foi a onga. Makako nurses. Makako leo. Mai si mea ia. E ka ule fisiringi ia elva nga ia. Ba wan me fa maungi nga onga pas. Lang ho ela sioki. A ko lola nga isi fai longa foi. Onga pile fai longa foi le la tau. E ka lang ka fai longa tangata foi me fa pea ia kele kia foi. Ola foi pui la to la ko market lepa market I la ko kan kai o so mana tu al talale miskao o so fo malo ni aska ye kenyo ye nga fai li fo le
fo mai so sa ke fo mai Australia al mele ku pungi ke le fo mai fa fo mai so ko so enga ia fa kanga ko Australia ai le papasi a lo kal ko a so ai o ko ia fo mai Australia le fa o ko ele papasi fo i fa pe ngar fa ngo tau o me ai a ngale la ko a ka ko la ko service le fai ile eskiwe ya telton ko ka i fo amaka mai ya ngai la a ve se mele service le la o ngale mai oili lo visa o ai tu mai lalo o ko se ko ki kilo le ai a me se ka po ingo fa ngau mai tau sanga ilango inga wo fa vai le hipi wai le fa valu lima lo a mata lo le la ko first degree level le bachelor of education ono fa tuanga le mai le komit ya wala e me io fa ya ole fa tuanga le na sa no ye sui mai safat le funta to fa ye liste o tele ma malama PSA o lif o sia ilunga ele o tele por PSC po ai ia fai mo degree le ale bachelor of education ko avi e tu fa ya tato a onga me anga maka me ngai fa onga TTC sa o STC secondary teachers college ia me tro le mal NUS ko a fail degree a wa mo diploma fa ya onga ma onga e fail degree e lava il diploma ke lo sen ilango ole se me ole fa onga fu al malo fa skol si fu ia fa ya onga maneses ole wa fa ia malo a wala inga fa kupula ia ila tou fa to sina ila to I mea nei o le whaiaonga, marinesi. Awa o professions ia, po whele tunu o laulangi ki alu iai, e sioki ia, it's a global issue. O le whale tang whai tātou, ala whautuanga lau whionga ili, ang sawa onga, o le whainga le whai Australia, la whaiaonga. Pasi ilo le kamkiki, le whaia le, e pule lau whisawa onga le mea kuua, lua tau sanga, compulsory. Ona tuulo le Australia kuua ngu kuua fo ia ma onga le kam whaia ki ai. Inga ia kam whai whakusa ia le level of teaching. Whaia onga I kuua I, ngu kuua. Omolo lua tau sanga le o manuia. Ka koe mai lole o polo o ele filfilo le o whaia onga le mea e alu ia le mea lata lata e fia whaia onga. Tali tonu, e tau se whainga hole ka nga ia ka kou. O le wha onga fua le malo, mtatu. Avela I kua. Ia pe wha popo singa laungi. Ona I whea onga ia o I kua. Wha kele inga ia encourage o I kua, I kua wae. O le mele le tu mai onga le taulanga. Ia le mako wa onga veikele. E ova le afe mon kupu le lola la ia le kaunga le kai kango ia ngai ko ke si la fia. Le average o le mea. E kors furu whai kamikia onga I whea. Aia kuringi la o le lopo whea ho ia. O alka ilima sulu istama tiro senga. Ia la presa I mātouni, e koe whai whale aonga koe whapopo ia whale aonga. Ia a whapopo whale aonga, au le lopo ia whai aonga. Ia au taritonu, nei whaenga ia lui tau, ilingi no lui kau fau. Ia nau ta atia atu inae, tanga e lau whiong, manu tanga leonga. O I le anyways, o le tau sanga le li poki le, korse la kolu afe valu tanga ta sa le stala. Tamitia onga. Au tangata na whai ina fe whase lau walu lima. I le tausanga. O lau mātau le iai, e ova le afe tamiti whaau umai I. Tausanga uma. O le whesili la. Pena whaise suasu e ngā hoili. Po whela le anga iai. Le tō teli. Au le hoi whapea mai. O le inga ka whinga luenga ngi. Sioki leipa. Sioki. Ale tele tamiti ai umai I tausanga uma. Tele hoi tamiti le o aonga. E me tanga I ai le tato tanga ringa. Hau tai le o tele fina ngalo ile. Me le o le. Fa Samoa. Ia o tele to ho e taltonu o talfea ngai le o tali li malo. Pa wale mea. Ele I amaia le tamale I whai aonga le sunga whai aonga le va ia le Director of Samoan Studies. Sa tauna mai fisi sa ope iai le komiti. O le sa wa ile isi o moli mau, ele sa wai.
Wai tau na ila tau mafuanga. Ia e sa oi fo ia sui mal. Ora loto tele le me wo ia. Langa o me sina. O le ngo me la le ta fa ngo ia. Me sina a inga manu. Pa pui pui fo ia. Ia pui ia a inga i me ia ai fa tai. Ele to ia swam talanga ia wal mele tu. E mi ia ko lo tsamar kusia lo tsamar kusia le. Ia o longa le fa ngai me ia. Ia le lei. E wa nga foi fa ma o mea. Ai o po bela wa vis fatananga. A vis fatananga a inga mo u mengi. Ia ai o fionga ile. Si me ingus. Ia. Ko ngolo fionga, wala vai ia mea. Te tele foi te telefono committee. Ia ai manuia tatou fono manuia fo ia fisa onga mai la tou fatano ina le lipo ki faftai alo faftai Ngole. ia Tala. te io se lo te Leo la le sauna sula le fionga i le sui fai pule. o lo malo sia te telefono O mo kwa sa ungia ka kai fonga kalia ko in fai kionga po a uma mea e sauno ia le. Awal pole lau mai pepo a. Tali atu ia aftai lo fionga fo ia malo faftai ia wa lava ta pena foi le te telefono o pole ko pinangal mali su si o mulanga o malo ia sanga numero 2 so lo malo fionga Nei la no. tu lai mai le su sanga numero 2 Time la mnolo fiona fong fitalai. Se tam fai tu fo i se vai fo yo le tu malo sanga nga lua. Ai o loto tele lava le ua sa no le te fono. O matua sa uni ai tali mai. Ole e di poti le lo mai ya lo fa pe mai la te le nga nga fatino. Mai la fa inga o fua fa te tau sa ngā luru ai matanga ruenga. E nā ole 5% na mwhai na whai. 3% sa mwhai o na ausia se vaenga. Ma le 5% e rei ausia mo le tausanga whare tupele nei. E onga le mea lea. E onga le tere o fua fa te tau na fa taatia e te lele a fia o onga. O le facility committee ai se aua le saua i lalo whamtalanga mafuaanga mangi tūlanga fo iai. Lei se mea usau le ripoti. Ai onga mea ia o mai i. Ai siri nana onga pe a whai sira i lalo. Tupe whaalu. Nā te toe mai le iwa su marfitu afe mai le fitu suruono miliona. Nā o le tesi ma le tasi toru pasene le tupe le to toe mai. A le tele yo ngaruenga le fatinoa e le mfaina ausia. Fea mea le tupu ai. E ala no fai atu. E nā si le fia umai e le maokta le nei. O le development, o le pathway for the development of Samoa. E fua umai taulai umai ai ngaruenga ma me fai fatu ai ngā tausi e matanga ruenga taitasi. O lato fatu ai ngā tausi le nā. E fua i runga o mea ia o fua whatatau ma ngā ruenga e au na whatino. Ina ia mawhaina au sia. I le onga lau le ripoti le tūlai mai. Ai le hei ama se whaupunga a le komito sa wai. Ai mai se aila o alani whainga e mawhai emtoi whaare le iam whatino mea ia. Mea ia fie loa lo sui. Ia mai se le tupe le totoe na le tesi ma le tasi toru pasene. Sa whape kaunke rea se kupe langa kele mea ia le au sia. O le tulanga fo i mea ia langa mai whapeu sila le komiti. Tang whai au nai whai a onga lava i ale nu. O le mata upre nei wa lewa na ta oto iai mafu anga e leina le lango ina. Tala fwe dasi le fia le fionga te mai tai pāri mia. E taimi ua tuanai. Mori mawina le tele o whai a onga le nu. O aha mea te tupu i to tono lato loto i whare vāo a inga ma mea whapena ua watu a maa fia ai lau a wina o whanau. Mafuanga onga le nase tasi o leisi tele a mau mafuanga. Nā lai ona le una ia le matanga ruenga
le a mai o fai a onga rinu lava ia e fai a onga rinu o na lo vai atu lo o mai usirisira ia le committee ole o tūlanga le lava o fai a onga ia e sao e lo se mea fau wa langa o le sia mafua anga onga le mea ni nei a sirisira le au fai la o fai ngaruenga ia pela o mea ia lua afe mon tupu le au fai ngaruenga o le sia tisi incentive tele le mea ni nei le umian fai a onga i o korisi ar ese ona e vava aia vanoa fo ia wa apure a onga mai ele kidding opportunities lunga le management level no winga la e ri kai arisi e le o lunga tasi na disincentive tele a whainga tai whai a onga na wha wau pēle la tō ngarurue i ai tau mawhau whau i tūlanga i o ngarurue ai o fisa a onga ma komiti a whono wha vai pe i fwoi sina se leni whaina i alauni o ia nisi e a wanoa e mai e fisosoani wha part-time tūlanga wha pēr na se manatu le nei taimi ai i rena sa mo pion sa no foi se tasu sui e fa fita uri le ole tulanga ile wo mai la i vaenga le university ia malo lava le ngadu lui ai e mata upu no langa le lua felu fu lua ma lua felu fu toru le la o tu di potia le lua felu fu lua toru le vo fai tau di poti le university lua o lua fa na le tala noi lo ia se vaenga o la vea mai e mta upu tāua la o whionga minsta e ala atu le whionga le whonga whetalai i tauri poti o mai e mai. O le tūlanga lea o le sila o mtanga ruenga mari university i awala fo i ai le whawhita au di tele social media. Sa ula ngai mo o tā ua ai ape a sila au tau se polokalame ka alu lunga Facebook mea whapena, o ani mata upu ngonga tūlai mai lea taimi, whai au tau semina. Bara au fo i e o rea tunu e talawhea ngai ma mata upu ia, a maini o lato views, a maini o lato langona, ma whapena, e manino le lei, le mandate le mtanga ruenga mta tau Samoa, University Act o le awhi salau fitu su marwha, e wha atu le mtanga ruenga mta tau Samoa, ina iau tō wo e au ina mai fina ngalo rea tunu. A umana au mai, o na ilo lea analyze. A umana ilo, o na tufatu lea whasoa lea tunu disseminate. Nai au tōre marusi anga whare tūla whono. Mea na mafu ai, o na matua tāua tele tūlanga mta upu tau Samoa tonu university. A whai ua launga, tai e kare sia, ua pala ai e whai tau di social media. O na revaunga ngana. Ua o se tūlanga tū ngā. Tele fo i sui na mota le neu saunoa i ai. O le nai lau tō mtanga ruenga. O na sa ula ngā. Ai le ero saua si ripoti nei. Ia le ala leo tō e wha manatu atu ai. Sila to toa i ai. A maua se tūlanga wha pēnā. E sa iri wharu manga i elo ngona o le atunu. O lo fia malama i matau. Pea mai se foi matau pe tango fia e tātou nei. Langa ea fia o mai Samoa. Ana ma nei ala. Ia, whaite au tō polo kalame. Ia, wala au foi nisi. O iei tō wha reutanga. Au maini o lato fina ngalo. Ona whaasoa lea. Huai, e ui lava le mānei o niso fina ngalo lea tunu o whaari lungo le social media. Ai a wha lava mai loa niso whaupunga. Ia ua uma marfia whaitau ai. Ai maise le a fia o tātou whanau. Whamala malama la mea tau sori o le vata pui ai upu i o le vaunga ngana. La mea tau upu masoa. La mea tau upu sori unga. Ma upu whapena. E sa iri wharumanga malamala mai tupulanga talavou. O na whao ngā lea, o le page lea utou, le ofisa o aonga po le university, e fia e whaitau ai. Ai maisi mta upu ngonga mai, le manino le lei lava. Le mission statement na le university, wa mai whai autou wa o aonga e tari atu i mana onga o le atunu. Tasi lea mana onga o le atunu utulai mai, o le social media. Ia, nā sina mea le sa utamu whai so sani e tuai. Ia, manu e tele e fono e la whionga te whonga whitalai. Lau whionga te whonga whitalai. Parmen nei. Alo, maaftai, lau whionga sui malu, sanganga lua. O se Molo sao le. Ia, e manatu e taimi o lau whionga te te fono. Le lau whionga leanga leua, o te le mana o e alu lol mta upulea. Lau whionga sui malu. E me sa ko iai taimi atoa le wala langa mai mene.
Ale fa ko a fa ka sanga whainga malo al fas, ale utula i atu, e kau mo whai whai. Whenga kau ia. Tau Lela fionga kali so fitalai. Ia. Leo ti tangtala li poti le tango fia Ia, taimile nei. o le lei, o le ua A maua. fai le o lava tadi la tau komiti. Ia. Ia sau no mai le o lava tadi. Ia. A le fa pe fa le fa le ro upu ai sa. Marie Ya ro Sui. wa fisiri ai pe te sai. Sanga ngalua. O lela kali aku iai lau whianga matwawalalo. Ia, ia, awa fo le songa langa o tau whila ngaro. Whai malu, whai malie. Ia, o mea wha pena, o lo maufu le amno, lau whionga te teifono, ia, lau pale foi malawa on sai, lau whionga, ia, le taimi, ia, ai se, watu pia whila ngalo le mauta, ia, ua lava le tato ripoti, ia, melea, ia, lau pale foi malawa on sai, tato mauta, ia, se fa solo le tato ngaluenga. Turai mai siu mu? Tēr o whionga le. O katalai. Ia, malia atu i sui mamano le pāle mensi. Ko a mai kai. Ei whai malu ka ko whaiwa. Ia au ke whakalo whaku lau whionga le whakatalai. Ia pa ia maurunga o le maoka. Ionga kulanga whaalupe puinga. Kai ngange o le ka poinga mamalu o Samoa lo whaafonga mai. Le ngaka i Samoa nge ia ao. So se kafa lalangi. Ia lo whapenga o ngā whaafonga mai ai. Ia au ke a te alo whaatfo le pai e maurunga o lo tu malo. Ia sa aso moa mai ngai lua lo te leng tu o. Le mamalu tatu whaitolu. Whailu polu. Ia, male, tā po inga mau al tatu tu malo. Ia, ka po i maia. Ale, mangi sei whaiasinga mga pupu lava i. Ia ngei mka upu, ngei lipoki o whakaoko mai. Ai, ele i whaiese manatura o whionga o whitanai. Au, e asim ta upo te whia. Afsile tu alo whionga. Alo ngā makawhongkanga ni vai aso. O le moa se mawhana sa masani ai. Malo whaaloaro lava whamulmone. Whapsili au. Wheo ye Yesu mamana hanga alofa le sa kulai mai. Lau whionga. Te ua le se mamalu le palmene nei. Wa o Yesu o le Yesu e kapua i mai Samoa. Le Yesu a leo se ka le sia kasi. Le Yesu sa mo ma lang ya ko. Yesu ko mali ulu sa ka lo malingi long koko. Makalo ka ko malapa. Makalo ka ko sala, makako ami ko makanga. Ya lo fa penga ko fa ya lo fiong fo kalayo. Lo sili nga lo fiong ai. Pawal me fa ko wa yo le sa i. E fa pe mai. O se fa ko nga mal ka mai kai palmia. Lo fa ko nga lo fiong. Malie lau whionga le Yo le sui me nga ko wa ko se. Ia, malu fo i whale le whina ngalo le sui malu. Ia, te sira whia fo e. Wa whio Yesu le langi e le lingi i furo nā ngang pa ia. Le ngang pa ia na olo ngā lue mo tātou uma. Ia, a e leo se siai tu. O le nganga ia, le o leo tātou whaatasi mo le atua e ala le nganga pa ia. Ia, e le avea fo i ni ata mani mea whapena wa aia. E fo i le tu e se nai le tua o lo i tonu ia te oe maa tātou uma. O le ala lea, le wa ia te tātou le tua, le ngang pa ia le nā. Tātou te le wha moe fo i ni ata wa aia. E tātou te whalango lango, le ngang pa ia. O le fisosoan siri nā mo tātou uma. Ia o le wha, o le tala nā whangtalai. Lau whionga sui malu. Ia, ka tei, lo whionga, pea o se mga vai lea lo whionga, ri whionga o ku, sila iei, iakangi o kako, o ko amangi o kako makua. Kau ki fia kau ki vavai iei. E pe o le mele kau popole ai. E pe kako Amerika le mele, le mala lau kupu ia le ima California. O le mala le mele, iei malu lo kukua ele mu.
me ngai ai fa kai mo lo Ya, fio le we pole ma to fa la fiong su malu. O fingalo. Pole. Tatu fa me mole ngang o le li o la na fe tatu talo tai au. Fio mai ngang pa i so soni to finangalo mo tatu loto fa me moe. Mele o tatu te loto vai vai. O lo fio le tua ya tatu ala lo na ngang pa ia. Ia, fa vol sa no su malu. Ia fa tai saya el mga ku fa pe o mga pasia foi se kala ngal pal mingi fa ku pele ye yesu mamana ngalo fa la uses o ko so foi mga o ko esa pe ko a pe o ba ya ku ya yesu nga ai le ba ku li poki ko miki li poki fa ka usanga lingiske sa mo ia lem kanga luengo a onga kanguma ka longa ia bese ku spas ia lo kula ia kula la ga lewa sa ngole le ngoma ku o leva ka penga kali me uma o lo kula ia kula ko la ngoinga ia fa kuanga pe ku ngai malu fa lo mu ia ka ko fo Ya, malo fa tai le sui malu si umu. Iu te lo te le te mo si umo le fia ia te tono lewa musuie le ngango le li lo fio mo sui malu. Man tu fo tato e le fa lango lango I me va ia. Ai fa lango lango I me o tato te tono ia. Io se fe au le mo le sui malu. Ya, e fa pena. Sili atu le tau o me le va ia. Ma tangata fa tua e te tonu I mea leva aia. Ia o le winga na le fa na tua tu sui man. Ia ta se sui e tu lai mai sui o le pate tu pai no. Ia mo le atu le nganga fa stai lo fio ka le fo tlai. Tu sai foi ma le vanoa o tu ina mai nei usu nga fono. Ia mai fa mawina pe lo ia le fa tuanga le sui o nei tu malo lo toi fo ile tato fa ola tato tu fo ile ia tu tono le morte nei ia vi la le li ai o le tula ia tu nei usu nga fono ia nga ila vai di poti e tolu tato mtanga luenga wa onga o le universite au Samoa ia me se fo ile Raenga leo tatu tu spasi ta woloa le SQA. O fionga e mua na watu le nganga whaftai mtanga luenga. Sa fito I tonu ia I malta penanga, ia me se foi o ngā luenga sa whatino. Whaurulungo mtanga luenga, me se ia fionga minsta. La tu whato whala inga, me se foi o le tau mwhainga, ia o ngā luenga sa whapea na whaatati al tausanga. O le ua iai nisi o finangalo le mota. Ua iai vaenga ua ausia. Ai ai fo vaenga e le I. Fatinoina ma ausia pe ona iai tonu li poti. Ia e ai le sfatau va o le nei tu malo. Ia le ia se si ato toa. Mata tu fo I li poti il komiti ia o le iai nisi o tūlanga pe ona au mai ia tūlanga ia fo I le ele o ato fo I ta penanga mtanga luenga matulanga u whapea. A le meta ua, ia o le ua au mai, e lau li liu I ere tō wha ma le whautanga poto, a le pale mene o Samoa. O I voi la e awatuai nisi o whautuanga, I o lo whaafufonga le au whainga luenga, me se o whaurulunga, me se foi o minsta. Ie ta pena iai, ta oso ele ta tō waa, sao Samoa. Ia mo tausanga o iluma o le meta ua le o le sona ma o onga mo mai I lape ia me se fo se me wa ela ia sila mtanga luenga I tausanga o tuana ia e fotu wa ia le tatu wa nga iluma Samoa la le o Samoa la to e fale lea ni me le atoa ia mo toiti mata le penga o le tulanga I le di poti le ofisa o mtanga luenga. Ia e mai tau lava e tele ana la unga iai nei tu malo. Tu langa lea tau wa o onga.
Ona o lau o lunga lava nei tu malo. Lea o tauina, lea o alo whanau. Mai se lava i tūlanga i a onga tūlanga lua primary school. Tamu whai pe iai, ona o iai lava i ia ina ua tūlai mai fo ia ue whai ma. Whai pule o mato i tūmalo. Ia sai mai tauina lava i tūlanga onga. Ia maale se tūlanga maua lalo se i tūlou. O si o mato fo i tūmalo i tūlanga taua o onga. Ia o lea ua iai tūlanga ua i ua tapunia se tasi o a onga tūlanga lua i tonu o mato i tūmalo. Si o mato nu o utongia. Ia sa masani anang ala ngā tūlanga ia o no le lavo whai a onga. Ia toi whaopopo atu loa ma le lavo tamiti a onga. Ia o na iei mafuanga. O lea ua whaafonga foi ua whao iei fina ngalo ni sio sui. Ia o e ile tūlanga foi le migration, po le urbanization. Ia ua tele ngā i mai ia sio mato i tūmalo ia le ipata ina ia pia. O sa ilinga lava tūlanga i ngaluenga. Sa ilinisi o a onga e, wha onga i alo whanau, e lui ai. Ia maise o leo o loto i umal toa tele o sa moa i ni taulanga. Wa vela le matūlanga wa ngai mai ai. Ia masa ili ele whanua matūlanga wha. No foi nei pia. Ia o no le. Nau no ta inga lea ia le lei. Le tapu e ina o whanau. Le lei a o ongai. Ea ongai. Ia whapea o na whamanuia fo iai le atua ma a ngai atua i nisi o whamanuianga. Ua vela al tūlanga lea ma mea ua. Toa lia ai ma ua whapea nā o na taulea i nisi o tonu o nisi o a onga nei. O nisi fo i o mo i lava o lo alalampa pa au i tua i si o mato i tūmalo. Ai lo tau savali mai lava. E ngā lua ia pia. Ma lo iela tūlanga lea o lea ngai mai ma au mai alon whanau. Ia wha o ngai nei pia, ia mfo i tue. Ma navam toe a ngai atu. Ia ona ua kere fo i ngā usange a inga i kua. O le ingisi a ku uala la ongal kamikiki o le ipo o le ise si whaakari ma le whale ma kūlanga u whapea. Ia sa whaakarangoa kūlanga i mākua. Ma al kasi ngā o aku ngalunga. O le malu pui o saunga le mua alon whangau. Pea o ngai kua ngā o la kou o le ko kere fo ingisi. Aia ia o kau sa vali a ma mai alon whangau. O le ala ko e lua ma ko ngu leo lo kalalava a onga. Ma o leo kau whai fo i e wakua ingisi o alon whangau si o ma ko ngu i ukongia. Ia ma o ngai i vailoa malalumangu o ngisi fo i ua o ngai isa koa o ngai lakalaka aku la ko whale kua oilea. Ia whawhai ngofie le whemalanga i ngā alon whangau. Ua waku le whamkalanga lea, o ngai masangi ang mako langa la ngar kulanga lea i le whaikiki au whaiaonga. Lea fui sa alai anga ku i kongo le mako upokalame o le kaku polo keki o le milionga. Kulanga leo mako whai mako i se la asanga. E whai e ia ngai trainee. Le fui o trainees i ngai kamiki ua umamai a Senga sfulu lua por senga sukolu mai korisi ya o mai ua le ausia le maka e o ile inveske o Samoa. Ia pere o ngofoloa ia vai o le i konga o le ia le kau fai ia o mai e a maka nga train e so swangi wa kele o a onga ia ngal kai ko lua fai a onga. Valu vasenga. Se lau lima sfulu le sia onga pe se lau le sia onga ia mo sia onga le le pungi ngai sa ila lo lima sfulu. O le au sia lima sfulu ka pungi ngei pe ia koe kol sfulu nea whai o ka mai kila ua iai. Ia o sia maa kulanga ka muwhainga, kau fōla mea kulanga lea. E sa o fo ingisi o saungoanga, a whai a onga a kanga kore ngu i kongoringu. E iei a fianga ia fo ilele pe o ngā saungoangi so sui. Pe a ika i si a inga wha pe ngāre ngā wakuari ika lea o inga whangau. A le mea ka ua, o le ka mawhai ia lava ia whai a onga, i o kongo al mako i kumalo. O lo iar kulanga fo ilele a whai o lea nguu, ia whai a onga, i resi nguu lakangi. Ia whai ngofie ai. Wa ke rol kere wa vangoa le, ia fiu fo ile, ning ska mo le wha urulunga e wha salalau wa vangoa. Ia e le o mwhainga wha kumuinga o ngal kua kere fo isi whai a onga. Ia kau mau,
Yo ke ro foi ka mo kai mo ka ngaruenga pe fai alongi ma ngo foi kwa ma kulanga u fa pe ia e pe yo paunga si mea ia ka mo fai e pe ila e o kwai se so ka ngore ka mo fai ngare fa ngai anga ile ingmeske e ka ko FOE e po le faculty le o le education e se fai nga foi le spokalame reviews ko pokalame keita ila ia ngai ka mai ki e le awa ku maka ai a maka wala o mako fa kai kai ala wai ngai ai ki sa ka mo fai mai fa e ka usanga pe di mau fo trainee assessere nganga ruenga wala o fai nga skosipi ro sa u ile inveske ka mo fai ai alo ka ko nga kasi lua ka usanga va ve fai assessment e loa inga fo ile alo kama por kengi o lo ngau e fianga lue fa fa ya onga mkulang fa penga ia kau le fakalia lai a va vean fai assessment wa ku sa pe de au makaring meske ala wa mangku fo le lang ngei o ke le kau sanga o ke le fo ngau lo iloa ya fai sa fa kala le ka miki ma le au su enga e qualify Saudi and US ya ke lo kasi lo kau sanga o aru fa kai kai ia e lo po i ka wala mai le vala udia le ku ma fa mangiang pe la skulanga nga si silange pe fa fe nga accommodate le need le fo ile fai nga fa wa me o le pokalame le fai ngi lo nga lu e mar se sia onga ia fai e pule a onga la ko time sheet e lo ai o la wa ku pe wa fai a ro fo ku lo nga ia u fa pe nga fo ka urusi le interest o le trainee le ia lo ka fai ia o lo ia fo ko le skolsipia ma ko kumaro ia ngai alongi laiki mo alum fa ngau ia lo kom fai ngai ia fa au ia kulang fa fa ya onga ia a uma ia esangi ele sia sia onga ngai fa maungi di poking ei male me se fo yo nga luenga fa kai nga luenga le nga lua kwai mka nga luenga wa onga e fai la assessment ia fa au kwai le lunga ia o se ka mo fai nga o le e ko fu le ia kil fo ile le FOE le NUS ia o le ase kulang fo ile le fai nga ka mo teita ia kaka ia le au maka ile ingmeske ia ave fa ia o se me foi le amo diploma ia maka ingama fa kai kai ia ia fa wa ko ile lunga pe a ko fai se ia ma onga inga ia mo ron fa longa degree o le kulanga le va ko foi ia se kulanga ole de ingmeske o ngisi o mea ka ua e skolsipio le polo keki al mako i kumalo. O le kulanga sa iei sa ka kalanga al foundation. Al mai e le kai lava ka maiki. E le i lava ka maiki e le i uma le education sa fa e lima sifuru afe i le semester. Ma fua kulanga ia. E ngao i ara o fai o ka maiki mai iare i paka e qualify le NUS. Ma ore si me sa ma ko kiro ia e ka mai ki au maka lua se la wele qualify ai assess la kum ka upu lima i wa ore best 4 ia include English e kasi am ka upu la ia wai maka asa wa fa ngang sa mo vals fu mo ku pe was fu pa wa rum ka upu pas ala ia maka ko se fu fast fu isi mo ka upu ai fa ya kula mai invoice o le la pe ile e polo keki ka mo fai o ngala sa ka mo fai loa ia ma ko ngaluenga mare official le fongo fa vai e ko assess la ngai mo ki vai e ka mo kapi ai mo ke loa ile kai nga fakia ele alo po se fo ia kali po le afingi Ua wa peina le sa no ngal sui mamalu ia e afu na batu se so swani no fo o tato ngā ruenga e whasitele o tato ngā ruenga. Mai tau atua no fua, o tele fu usim tau salanga ni se sui. Pere ngā le sa tau mwhailava i tato lipoti. Na ia sisi tope e me o langa i tono tato lipoti e moni. O le fisoa onga o le metele. Ia o le whasawino tato teimi man tato ngā ruenga o le mafueo na apa atu no fua. A tono lo loma fo tatu talo tupe u nice ya va no ya tatu la unga fa la o tele ya pile nganga na tau so so na su malu ya lo fangia me fo so so na tu fo
te le tātou ngā ruenga o toe, le ho umanta ua ni susui, ia e manatu alofa fo ele te fono ma le fionga minsta, ia pese i tūlanga na, ina ia whapupu e fo tātou ngā ruenga, o le soso natu le sui man. Whaftai e awa tele le, nei sui le o fionga, ia o le a whapena o na whaipe o na mailo finangalo, ia o le a se matulanga ia, a pio se tūlanga lea fo ile le, ngā lenga ngā la ngā kūlanga lea, inga ia worth le semester ka makiki marikupe ngā kongi ai, ni sa whau kua inga ia awe ngā se lua maka upe koru, ule a very full program, ia o ngā kūlanga ngā fo ile le kan kongwa, ni sa kūla ia, ere i mwhainga pāsia ngā ia alo, ia o ngā kūlanga ngā, ia la urola se maila le SQA, ia whawkai mo le aia kamwhai ma le fo karin mā loire, whau kuanga, ia kamwhai are kūlei a kako degree for le recognition misia ko ngi Australia ngi sila e mo le ko le nga fa fa ku langa ko mo fainga kako fala ko nga le SQA na pa wa nga simia la ikiki ale va pe fa kuanga o le fo e mai ko li poker komiki e ku langa le fo ile le fainga kako li poki la lo le fo kasi isem ka nga luenga po fala ko nga le ako o kako li poki au mai ia langa e whenga kālanga o records mai ia le kongor kako whongo. Inga ia sao, ngai e kūranga fo le au mai e se le vāenga o whasa moa, e se le vāenga o le whaperkangia. Ia o ke roa whisasi ia le pālinga ia po se si mea o se mai le lau pe pao les kausanga e mai whapi di po ke les kausanga. Penga i mela haiki ia fo le whape whaukuanga. Ia mai se o ngai whakaua lava ia di poki ngei. Ia o ngā record umai e ka kie lungo lau a whongo al parmenge. E rau whionga le whongwhakalai, ia, lau ronga le pau ia o ngai vaenga. O le ngai kumalo, ia, uare ka penganga o le kura whongo o ia le ka kuri poki al komiki. Ia, le ngai as whongo, ma le anganga whaaloalo, whawhitai. No, tai. Ia se mo mansui o samatau mwhalatai o na so ele masui o fale alili numero tasi, so ele mai maunga numero tasi. Lau whionga ele whongwhitalai. Mana tō leo mai au na e si fōre vi inga mai whawhitai le tua e tai au sola. Whātangi sia fōre nganga o le tua e tai tō lua ina ngā luenga tātou pāre mene ne yaso. Ai, whai mai a le mana tō au tua le whai taunga o tuspa ia nei aso ele e la tau e fia e whai tau tuspa ia. Whana na muina i la masima o le tatalo ma le anga le lei. Au le kolose e whaolo na whai upu e ono, whape mai. Ia le au noa o tau upu ma le alofa. Ia wha mai i la masima. Ia i loa e o tau na whai wha tatau se tadi. I tangata tai tasi uma. Io, o le wha malo se au lea e. I tātou pāle mena mese lea whionga te whono. O le komiti. Wa o lea wa atu nganu nis. Ia, wa abe ese lea tau Yesu sa i tua lau o whionga. Ia e pio se wha manatu lea. Ia nofo sa uni tātou. Ia lo tātou wala wina. Me lea, e mole atu lea nganga whaafitai tele. Na o whionga te whono. Pea sui malo o komiti. Sa ngafa ma le ilo ina o neidi poti te tele. Watu fwot malo le whionga minsta. Ia o whaururunga ma tā ngā ruenga o aonga. Ia whapea fwot tātou universite. Ia whatase ma le whaapuptonga po le ofisa o tuspasi tau waloa po le SQA. Ia mo le whi tā i tunga e whaatino ina ma le tautua ina o si o tātou wa tunu. E lai titi asi saofo nei tu malo i le ripoti e peon tu ina mai. E le fau nei whawhita audi. Tātou te tala noa i tausanga umai nei whawhita audi. Ia maolo ave fo le whamua mua le tātou malo. Ia e le tūlanga o awa onga. A wao se atunu manuia. Pea awa o ina le leo na tangata. Mea le tā ua tere fo i lo sui le. Ia le tūlanga o awa onga e peon tūlai mai.
A o le fautuanga komiti le titiro tu iai. O le alo ia o tu spasi e maua mai lo tātou university ia tunu i fafo. Ia o ta manatu o se whawhita auri e le whaingo fie. O na maua e se fofo. A o se whawhita auri e mo mia le ngā lulu e whatasi. Ai mai se lava i tu tino i e tolu al malo. O a onga, o le university, man SQ8. O wafo i o a onga e whawhanga ina pe whitinga le university. E tā ua la i so manatu le wawa ai o le malo. I le tūlanga o iei tātou wa o onga wae, o le whawhita uri a le tupu i tausanga uma. E lo i longa lava o na tūlai mai a tātou wa o onga. Ua whaatūr tātou university. A e ta tau ana o tātou ngā rurue. Ina ia mawhai o tātou wa onga. O na feed pe maua tamai te o le university. Wa resi le whaafita uri tele le mai tau. E le se whainga tāu tātou woe, malisi na pasi rai a onga i pe whai le university a New Zealand ma Australia e. E whai ia tātou a onga le university. A al whaafita uri. Olo na winga le inta mai te au sia tongi e a o inai. A lo na fo. E fisiri ngia po lava whai a onga la tō te a o ina le nasi la pasi. Ia whapea fo ia tools po mea e mo mia e whai a onga ma le university. E a o ina ita maiti. O le mea lea o la urui le min star ma le matanga ruenga. Ia o tātou ngā lue. A tonua, wawe tēneo no tātou wa aire le whailonga le bachelor. A o nei whailonga e le certificate ma le diploma o le TVET. O le toa tele i o tātou alo ma whanau. E anga waa le lei. I nei whailonga ia. Ma o whailonga tonu na o le mo mia. E matua mo mia le tātou atunu. I lo na ati na eina. Me lea. Ia. E o tātou ngā rurue. Te lea me mo mia lo fiso a onga. Tangi mai tutongi. O le mena le tātou mālo e whai. Le foi o te langolango ina le lava o whai a onga wai le o se whawhita auri fau. Ia, tō tele nei whai a onga lai mālo rosi a o ritaya. Ai me le wha o ngā mai na whai a onga o mai e tau mwhai tātou whawhita auri o le nei. Awa tātou te popole i le o tangata i ngā ruenga whawai taimi. Ia pe o fo inisi ngā ruenga le mālo. A tātou fule matua a o tātou walo mawhanau. Ia matua toa tele ni tangata e popoto. Wa tasi lea a tina e taunwa wa e tātou mālo. O tātou mālo e le eini minelale mani, auro mani a rio. Ai a popoto tātou walo mawhanau. Ia mawhaina ave ia tunu i fafo. Mau mai tātou tupe ma le tamau aing. Me lea, ia, manu e tele lau a fionga le minstar, ia whapea fo ia, mata ngā ruenga i tolu i lalo lau a vainga. Ia whapea fo ile a fionga teitei fono. Ia mauni tari le lei o mātou fesidi ia watu lau a fionga. Ma le whaalo alo manu i al fono. Alo, hai. Tula mai le sui o whalalili, numero tas. Tai. Ia, whaafitai tele lau whionga i le te lai. Sai whiola whanua nei whoi sunga whono, mai whalalili. Ia e whuisila ngona masi manatu. Ia, au se whātou whala inga le tu malo. Ia le li potir komiti, whawhere atu le. Pei ala silasi o le mauta, ia le nei tae au. E me se saa mōlo whaafonga mai. Se whole nei tu malo, tāna ngawha mlalo nofa. Tawanga i se a whalalili. Ia, tāpua mai. E moli le ngang whaafitai, sunga te whono. Whionga le whaipule. Ia masui ma malo le komiti. Ia no lalatou ngā luenga. Ia pei ona iaile. I poti o tātia i malai. Ia mai se le laulau a whono. Ia le whaingo fie. Pea au saunanga le mauta. Ia
o le tupito sili le ona tāua o le lumana. Lo tātou se il mauta le nei tāpenanga mātua. O le tātou tāpenanga le nei aso. E mo le lumana. Me le titi le tāua ia o ni meo a onga. Whalenga ngā whaftai le whionga minsta. E me se whaululunga o mtanga luenga i tōtu. Lau tōmu apitola au. I lo tau mawhai ai. O le tūlanga moni lau whionga le whongtalai. Ia. E leo tō e whaingo whiene i aso. Me se tūlanga wia ia onga. Ia mata se tālai le uti whai a onga. A tonu au i oile. Tuan malo. Sa tau mwhai mai la waile. Whaenga le nei. Ina ia, manino ale tūlanga le nei. Nana sa o i e susu angat whai pule. Ai li se eile no fōle tu malo. Lau whionga o le tūlanga le olo ia ia whai a onga. E le mawhai a, ona to he ole numero whai a onga i se tūlanga e lava. Pe a le suiene a whai automaiti. Te mi nei, o lo fuala whai a onga. I leo whai automaiti a onga. Lona winga, e luas lima tamaiti a onga. Ona tasilo le whai a onga. Le fwoi lau te puni ai lea onga. Se matonu au tongia. Ona wale a tole lima sfulu tamaiti. Ona winga. Tasit whai a onga. E fwoi lai tuai na ima tu malo. I tua. Ia na le tai fitu sfulu. Tai valu sfulu tamaiti. E ufa sol soloa. Ina alu ilale numero. Le ala le nana o le lua pe tolu pe whawhai a onga. I mantua a onga e lima o lo iai. Na o le lua a onga. E tai lua se lau ia la tamaiti. O lo tu whaatasi a onga. Tu whaatasi sa le lua mpotasi. Tu whaatasi ia mau vai mamtautu. O lo mau ai le nu mela le nā. E lua se lau. O lo iai la whai a onga. E valu. E valu e tamaiti pule. O isi uma a onga o lo taitasi. Ia nu uma ma male a onga. Ia nal tai fitu se furu. Le alana le tolu. Pe whawhai a onga. Lau whionga whongtalai o mai ale mele il mautu. Ona i le whato a la unga leo le mta upulea. I le masina ntea nei. Pol tau sanga taluai. Pol whatau sanga taluai. Na la unga mai ale ne mta upu. I le se furu tau sanga taluai. Lau whionga le. O le e a fua le tulanga le. Ono le suinga le na ia ia onga. I le decentralizing le sa whaine ia onga whakolisi. Ia. Whawaisa iai. O lewa whaile grant. E fua ia ile. Le tupe tu atu e fua le whai whai a onga. E fua le whai tomaiti a onga. Pawala le me te tongi el malo. O le whai a onga. Male, tupe le watu. It's a grant. E randa i la onga. O tuana ia matua onga le atos se lau. E le atos, tulanga sa iai sa se lau ta alal tamatiti. O na winga ale a onga se lau. Nal fitua whelima se lau. E randa i la onga. I le tau sanga atoa. O whawhitauri lea, o lea ua fōlinga mai, ia i se uputo ia te o discriminate lea onga, e fua i lunga i le tupe ma la whaitamaiti. Lona winga, le ma whai ele, tanga luenga, po le ale, ona o lo oto whain whawai, o lo mulmuta iai. O le nganga lea da o watu, ia, i toi sila whain whawai, langa o tūlanga lea mai i whaituanga komiti, toi sila, le whituna inga, whain whawai. Le foi la le te mile nei. Pa wale tali le ua tali ai. Le miliona i nei komiti a onga. O le whaonga o tupe miliona. E whai ei kesi. Whai ei whale a onga me onga. A wā o lo uti le whasoa. I le grant le nei. O le grant le nei o lo whaonganga. I so soani mo whai a onga i me whanga whatino le a onga. So soani le i a onga i le whatinonga i tamaiti. Toe so soani le pilo le vai. Ma le operation a toa. E le tai lava. Le heo loo lahunga ina pe tonu mauta le nei. Le tā hua o haonga. Lau whion vau talai tu fiau mai, o wau whitai ale tanga luenga o pisa si. Tanga whainga luenga le mano. Sa whaile lato workforce, National Workforce Plan. Sa wala ulia uma ia whon whawai. Whawhitai ia. Langa o le tāpenanga mā nei ale lewa iai, mo le hao ngā fo ilo whon whawai. E le iloa alwhai pule, nā te ena reise se tasi o ta mā. Ma sa ongai,
ta aunga le ia lo fo i tua tia e toi tu tilo ai le lipoti le na the National Workforce Plan ale al pisasi na manino le talan fai mai sila pisasi o fa le tonu aonga o lo ma o yele manatu popole ilisi workforce ilisi do suta usanga ngai mai ia lo fa manino no no venga o le lo tu tonu al malo tat mai e vatu ele le nganga ia ina ia to sila le fai fa vai le ao lo langa pe i tonu mota le nei fa fita audi a fita audi ia tu sa yo tu langa maisia ia onga tu lai me venga malo fa tu le tu sa mota sa silingia la sa ungo e leo to yeinta to wa onga malo ai pe folingo lo wa wa ai tu a pe wa outsource ta to onga e so soni malo na isi vai lo fengo fong te lai e nau te inga ia ina ia to sila fing fa vai na oi wai e lo fengo fie foi tu malo se le ni le wa matu e nai komiti aonga ia wa o se tu le lei e te pu e foi so le sila fia ia e pitai mo fenga tauna to tu fa tasia onga ina ia mo se nu mela le lei pe o le nganga le ia ina ia sila ia mai se ale usa no le so yo ale pat ia se la tu wa onga ia wa o tapu ni ato ni le lei ia la to tu fa tasina ia onga la fe mo fong te lai e le sin tu lang ta ua le ato no le si foi le no na la yo no fenga malo pa tu le to sa motas e ave decentralize ave tu o tato atina au le meu vai nei wa matonga ngai me pia le usau no vele su vai tele e o tumo la tu au ai ja wa ngai me uma pia ya onga ya a me se ia services al malo a me se lo na i pe tato lenga luenga ya i falfainga luenga la nganga le miliona sa fai ina ia tu o tatu tangata i fu matina ili ia se sengo lo fast food to like to no office ma le fast food to la e tenga lua i lau pa povi tu lo e se senga e ati na e uma au le nganga ina ia fe so swani i le tu maftio ia le lau fa solo mai pia ma ngai mai nga luenga ma mataiona ma ngawa ma to ga o ngai tua le sila mai se foi fa tu pla ia ai fa fita uli nei pia mai se lava ia services al maloi a walam tu langa pena polisi le vaenga ia ia wai ia ile ngang ia ina ia to silsila ile fai titia ma to ba ngai tua no wanga i mai pia tu langa pena lisi vaenga lo fem ile tu langa fa ya onga sa ia se fai e mai ngauta ta ba ia fa unga i tau sang tai tasi e pe la iti ila to fa u le primary school teaching le bachelor education ai primary bo umai lu i to afoi ma to wa onga e tolu mai fa ya onga ai o mal kolisi tolu futa si fa ya ma lo fe le ma fuang a sila le utilization so i tu lana ia pe o tu langa le na wa fitfili umal teleto o ila to lo i umai ya ile ngalo secondary school teaching ya pe ole sile vai nga ya o into sila e ya ile fata ita inga sa wat foi tono al moto fo stasias ele sa foi le tu si le office fitu su valto sanga o fitu le tu ona su to sanga fai nga au no ma lonan form 5 saulo amatan fai nga luengale tanga luengo almel ai fiso soani ina ua mai ana o lana certificate secretariat ya onga sa faia so ma mata no fiso soani ai i le fa onga ina ya o alom fa na ule natai o le tulanga le sa ia matu i laso e uma lo lau form 5 amata no na sa we faia on ngalue ma mata so soani le atina ino le motivo sa ia ya a mete so soani matua le si le va ngalo mai tau ino le wa matona la esele le 13
ala ia 12 ngata ai ia tal tonu tal sia io se sile va ngai o le a una ia ai tatu te mai ia i le primary school teaching la fionga i le fongutalai fia o se talai ia tulanga ia i fengfa vai pe ona ia mato longa tongi taluai se mato angal mato tu malo manino yo sauna angal pule anga o pule anga o fa sa il matanga luenga ona toi faia se nga luenga i tamaiti ya o la tatu fesilia petai ya saunge fo ile ne avnoe fa le ho ile avano o le fesili o le tatu wanga nu o le tautua a le tautua ia fai mai le usta a ustai fa maoni a fa maoni ya tautua fa maoni me ile lofa ia ma tulanga le a le wa mata tatu walum fana ia ile tulanga ile le tang fiol me le fa nga luenga nei va la a se sila inui ia tunu asia le malo lo sio la tu mai a mata la tu walum fana me le tolu tau sanga a mata le tulanga le nga yoi nga lului pe le nga le ia se sila ne le tatu tanga luenga ile tulanga le e usu me volta o sta ole vai a sori amata ta va tu fai a ngol ta kolisi o io tau fai bele mai le vao la lole fai a onga o matai mama tua ia i te tonu a onga o tatu walo ma tatu whanau lo watu fatu tuanga ina ia o ina a tatu tu manga mai lava le titi peitai ia le esen fa inga le wa ia na on fa penat ai el komiti ia tulanga fai fa langa le tau le poti fai fa vai ile le si va enga la ofenga le ia le tulanga por calambe ole te teme mai tawina le tulanga sa ia por calambe sa ia so sa ia mo on fa kamuta sa no foi le fal pule sa mai at nei ina ia a to mai tala fe ngai mo le ati na e tono tatu ainga tele aso nei wa o to mai ia i suenga ma fanga o ofisa tulanga pena peitai ia a o loina la te fai paipa ia mo na vilile e tulanga le la ofenga to si e ile ngang si to si sile le tulanga to mai tala fe ngai ia a wale ati na so se tafa le so fanga mana tua le tulanga sa ia vele anele pe yo lo moa ole el tal tonunga sa ia i so wa vai ina wa fa tu i tonu ta to le university pacific ia fa to ang o a vele sa avia ma feeder school post college mo le on ta ua aisa sa no tele nota linea tato minerale tal tonunga fa le ali o palpala tato minerale na tele una nutrients tele tulanga le lei e nga mo tato tunu ele na una ta inga fa pena se na una ta inga to sila ile fa ta o tonga o tato wa o tele ton ta tele mai lopo to fienta mati ia una taile ile a nga fa to anga i alfu ia mai tato tunu a tatu mana tua nei ia le fionga ile ta se minuto sui ia fionga mi staia tu sunga o ia si o lisile sui yo sa oina ia le tulang ma ve foi mo minista la fionga ile se o se tala ile tulang al preschool ia la oina tulang al fautuanga pe tu ina ia una ia ma se me mule le nei la fionga a tonu e le faingo fie ia le au ia tonu nga luenga a kapeneta na o mai aile professor Soani mai se tasio sa avem pro official tata university se sila ne il tato officer a on o lo o wai atu fafo ia onga ia etaita ia ila to o leo ia ile le lo tu foi le scientology ia po se tento nunga fa scientology ia le sa wai atu ia malanga ata to wa onga
a whai a onga, ma se a onga mai tūna. Ia au a onga nei, e olo wha te tau le tali tonunga, o i la tau, ia o le tūlanga le tau Scientology. Le nganga lea lau whiunga i le, o le polenga lea, ia i le tūlanga, lea lo ta oto ai, i ei nei vaenga ia, e tā ua, le anga le tali tonunga lea, e la tali tonu e le mo i le kiriso. Le tali tonunga lea o le i la tau nei, e le mo i le kiriso, whaola. Ia, nā un whapenātu sui whalhalili, ia e soani ai, e le tātou. Ia, nā si me mulmuli lea, lau whiunga, e le tātou NUS. Ia, lango inga le telo, fina ngalo le mota. Au su, le universite, e lina no ta inga. Ia, tātou pokalame, e tuso le tātou wanganu, ma si o manga vai, tono le hao i sistem. Manuia lau whiunga le fontalai, nuia sui le mota. Soi fua. Rồi mới suy về mong ngon một chút. Salo e le fai se sao nei tu malo le fiong fong tai fa tai mo le vano. Talo fa fo in le tai au le fiong a mese le fiong mai le fiong le. Mai tai pa le mia pa le fiong sa fa pito ma le kapineta. Pe fo le tai tu ngai ma le sui tai tai. Ia mese sui malo le. Le pa le men e le fai se sao le poti le committee mo fo le nganga fa tai le tu malo le fiong fong tai. Sai foi ma falo alonga foi sa tau au foi ma saunia foi a fionga I sui fono sui tofia ia e molia toile nga faftai nei tu malo ile fionga ile laulu papa ia mes foi le sunga malito ia olea italia taftafa suli o tupua ia mes lufi ia olea se teme o tau no elna fa moe molia nga faftai nei tu malo ile fionga fongtalai tu sai mali poti matango fie todo o tu ina mai le motel tai au le nei Lau whiunga le whongtalai. Ia, la le o ta o firufi o ese meu. Tu la mai tu o firufi. Tu o ia ana manu. Ia o sautala I le nai me ia o langa mai sui winga le poti le mato komiti. Ia ai ia o le usa uni le mato te fono. Ia tali manino uma me uma tu te pole. O le tulanga le usa no e sui vai mau. Ia ele tu e lalo ma le lilo le lo le fa maulunga o fa longa pe on tatu yai. Ia so mo tu na yat. Ai uma no talo le sui vai mau. O mai no fai le ole tu ya tua ele to o fa luases ia o melia ia afa ia se tem o tem esta uma vai ia na to silsila le esta uma fai ngal tu ya tua ia malanga fa lor Ia. Tu le o tali la usiri o fiong al sui. Vai mong on mutas. sai la vela fiong salo e sosia tunu ua a tama mai ma popoto on tangatai se tunu manuia le ala fole nai po le ale umil nei fontanga fa taua le nei funga fono le li potio tulanga ya on mo le nga fa tai le ofionga le minsta ia mesio o fisili o matanga luenga le onga mesio le fionga au hesomen ia mes foi le fionga professor tu fascina tu fuisa tenio le vai monga ia mes foi o le polisili o le SQA mo le nga fa tai le ofionga te telefono ile tu o oil nei committee e atama mai wa pena o fa tu atama mai sia tunu manian ine alo man fanau fa pena na manuia lango ina le nei tu malo la o fionga ya li poti wa tau au mai tonu au nei tu alalo o le mai tau foi le nei tu malo le li poti o fisa wa onga ia e matamata male fia ona mai tau le la fainga le staff li poti le e a fe fit se lau tol sut fitu au le na numero pe li fai tu tamai tai ona ngo pe o tau lape ta tau ali pe o tau le anga foi le tulo pe o tau atama mai teine ia pe tau fa pena se tu langa le vai o le tulanga foi le tulai mai o le
li poti le komiti o pel mot ia pe li fa mis talo fiso anga le tala no ai I lo ta wa fo ia anga fataita i le wa fionga fong talai pa inga o tuna isa fata wa ia anga fataita ina ia fa malusia sa no foi nisi sui le mafaina tama mai pe o ilunga pe ale le fausanga tu lalo pe la fa pena si tatalo ma si tu lalo foi le nei tu malo se to sila i tato a onga tu langa lua malo na ia fa malusia na ia fa tino urban ia anga fataita na ia o ma ia tonu walo mo fa na e a mata mai ina o nisi fatoa o ai le aonga tulanga lua o lima o ono e fiu foi lana fa ia onga to ia o ina ia ele o fa pena ona ele o fa masani moli lenga nga fa ftai na e kalesia mai la to o lo fatino ina le o nanga o aonga fateta ia tu lalo le nei tu malo se sila ane ele o fionga mista pele ma fai ona to tongi fa ia onga e fatino ina aonga fateta mata i fa fitauli wa tu lai mai le uti o whaiaonga. Ai almana tu le nei tu malo o le fofo ama le tūlanga iai. O le matua i tuu ai lunga tutongi o whaiaonga. Wai alana o whaiaonga se tu lou i ngaluenga whawai taimi. O nei se tu lou le alea ngai usu ai ma le api ma le whaila le tai au. O next door le iau lunga le form 5. Lua tā vale, faut fale. Le alu ngaluenga whawai taimi. Ai alu al whaiaonga le se mea. O inal pe le li failo tia ilo fa ya onga ma faila le ai alu ngal fa vai time o le tua lalo ale suir vai monga tua i tu i lunga tongi o fa ya onga na ma faila ia ona le to ya nga i tu ngal fa vai time ai tu le la to ona lua fa malusia fo ia sia onga ta u fo le tai au nisi na ia ma fai on to fa onga fa ya onga uli tai ala utatalo nei fa malusia to e pa poponi sia onga o inai malu ai ma pui ai fai aonga pe a tau le alu atu ma fiu atu le sia onga e sia onga pastai foi le malo o fawau pe le grant io te talo ele o pose lilo ile aonga le tu malo a Samuel Prime tulo o lo ilo tu malo tele o ala mo fanau le tatu atu nu o lo faonga ile le aonga le Samuel Prime tele o le aonga lea e pe lo ititia pe to tolu ele au i kolisi sambo ponisi o le la talo to ia sa anga i foi atiau i se tulanga fa pena na ia family ai nai ia le fa ia nanga i se siti o se tulanga se tupe avatu se tato malo tula i mai le NUS ia e molia lengang faftai o le nei foi tu malo i le na ua famatu atu le miliona ia e alu fa muambua tulanga tau wa onga ile ianga ile tu malo tu faino ni wir paelo man me fa pena wa ata mai fa na wa vai monga ye fa pena fa ululu em tanga lengal malo yo o me le taimi le nei pela al talo le nasa faftai ai al talo ile faftai le fionga le minsta telo taimi e ave fa mo le nei tu malo i pidiao io nisi o taimi ia e sa talo atu na o tuaina fa matu mai le fionga le tu lai mai la o fionga ile minsta tinama tama ita million ia se tau fa vave na fa matu tupeia ina ia mafaina tongi pili o ala fa na mesial nei tu malo e lo ave pea ia fa mo i pili aonga o te faftai fo ile minsta ma le pulenga o le NUS we ni sila sanga ini goses fo ina le anga ia fa na o le au sia lunga le poto ata mamai po e anga ia tu ma anga i skosipi fafo le we isia o onga le na ia faftai ia o les foi langona o faftai o le lava saunio fa ia onga ialo tupo le atunu o lo a ina ala mo fanau ia le fai longa te umia o lo iai e mole le nganga faftai le ila o fionga langa o e sa nga lue ai le minsta wa onga lo fa pena foi na ye le vainga SQA e mole le nganga faftai le polisili mat pulenga e mai tau a teleo saunoanga le nei mota ia o le tau mawhaina ia whaonga o tātou walam whanau pe a ngā ia tui whafo i lato tu spasi po lato whailonga i maua i nei ia o le mata fo i le lipoti ia whaftai le teleo nei atu nuu ua mwhai on tātou whaiwhenga ngai na ia ai o te talo ina ua matou a ngai atu tutuila i tau o mamawa i New Zealand tutuila e a mata le tongi o tangata e sfuru ono tā la i le itu la Amerika
E alu atu la e pe wai u atu i le polit i o i Town Pasco. Ia e tolu sifulu. E alu atu lo la malau tikri. Ia ua ono sifulu Amerika. Ia le tau tatalo ai o i New Zealand. Ale le la tala tamai tutuila. Pe le mawhai o na whapena na tatalo atu tutuila na ia mawhai o na ausia ma tu ilunga whaonga ai a tu si pasi po tikri ma whailonga tau o loa alo ma whanau o mai le NUS. Ia o le laua fionga le whongwhitalai, ia pauna o nei manatu, mai lango ina ele nei tu malo. Pena u talanoa fo le komiti o tuanai. Ia le fo tu mai fo le whaamai le nei fo li poti. O le saini. Ia pe whapena pe tau fiololo atu la komiti le nei mua tasi lua a le pe o tolu. Ia sui komiti le o saini nei li poti. Ia la ngona I whanua noa ale. Pe o leo e tau whapea au atu e alu ese ma le minsta e tele tu e tei fono e whaftai lo tu mau pea lo tu langa tei fono komiti. Se sila ane e la tau le o saini le li poti pe sa e sila ai. Ai avatu lango le tu malo I lau li poti o pea mota. Molo ngang whalalo lau whionga whongtalai. Lau whionga whongtalai. Pe leina o talia tumta pule vai. Ko uka ko mea ia whapaki. O mai e whainga luenga al palmene. O me leo le kupu ngei a lenko le sangi li poki. A li poki umawa umanga waku li poki ka ke iei kongo fongo. A waku me sangi e koke le sangi la mea lenga le sangi. Para ai. Ia. Ia. Sui vai mangu anu maltasi. Ia. Ia wa. O le... O sai mai se veku kala I sui vai mangu le malkasi. O le wa sori o le kala no fole nga pe au ne to ta ua se swafa ia o lapta inga no foa ia e fa lua lo fa unga no foa ia malu lua tu la funga fungtelai kuanga le pe wata masani ai le swafo sia to wo ia au le nganga le na au fa ia fa masangi ka ia faftai le to ska I ka ku kula ku mau mot o funga fungtelai mo sa no e se me ia e lo funga fa malu atu Pai ka ngiu ko fale kongo kalinga si fongo. Ia. Ona makua se ka fai fofo. O le ha ke na le ai ka mo. Pa wa le leo le kai fongo e malos. E nga fo malos si fa ala maka. Ia, o le tu lai masu fa sala ngan malu. Ia, wa ftai la fongo fongo talai mo no. Tu lai la fo I malanga fa lo. Fai sina sa pupu e tu samale li poti taua wa. Tala no ina le mota. Ia, ai manatu o lea ua. O mona e te pui le tapo tupo, si tia le whaftai le tua e sulono nanga lei. Ia, tai au sola. Mana tu fo I le toi whaaluaina lau whatu lima e maisi o le apa. I pa ia ma mamalu wha I whangata o Samoa. E afua mai le tai Samo le tui manua. Ia se ia pa ia le tai mumu o nā whanua. E tau ina o whaatalofa. Whaafila I lau o whionga I le whangaftalai. Ia, lau o whionga le tamai tai pāle mia ma le kāpeneta. Lau o whionga le teitai o le tuangai ma le sui teitai. Ia, ma sui whai pole o maole. O le pāle mene. Ia, lau o whionga le whangaftalai e mo le ale nganga whaaftai lau o whionga. Tō whaalainga. Ia, ua tātou sui ai le ula manongi a wale. Tāpua inga si o tātou atunu. Ia, ma o le nganga fwile nā o le nei tū mālou. Ia folau I le malu le sao Samoa. Ia, I le nei fwoi toi tausanga o le tātou paia inga. Leanga e a ulu tā whenga. Ia, e selfutia ai vai singano. A while mū matoa tai tātou o te tai. Ia, e whapena fwoi o na while mū le tātou o tunu. Ia, whatalo whatu si o I tu malo. Ia, whaftai tele mo le tāpua inga. O le lava o te taofi umaya. Lo tau fina ngalo no usawa I tia whau. Ia wase manuia o si o tātou tu malo. Moli atu le ngang whaaftai tele I lau tāpua inga. Ia ma lau tatalo. Lau whionga le whangwhtalai e titi ana I vaenga e. Fia whai e se manatu e tusa o le li poti al komiti. Whaaftai fo I lau whionga le te whono mal komiti mo li poti tāua. E lua nei whautuanga. Ia mese fo I o tali le malo. I tūlanga pe ona iai le lipoti.
Ai fia matat fa pese langona. O le filfilinga mo le whaawawina o le aonga po le alu nga luanga whawaitem. Ia o le mea ana ia le tangata ia. E le aisea ia tele o se maalosi o ia i tātou e mwhai ona tau fiai. Peita, o le aonga na o tātou, te itai o le tunu tātou te whautuaina. Ma vatu le tua lalo tala whianga i alo ma whanau. Ia mse foi o le whaafonga. Ia tātou mtanga luenga o lo ngafa o whainga whawai i tūlanga tau a onga. Ia maso ngā luenga. O le mtau pupela foi o na saunoa iei si o sui whautuanga a le komiti i le tūlanga foi leo o le silasila i awala e whaatosina ai a whanau i ngā luenga whawhaiaonga. Ina ia fo ia le whawhitau li o le uti o whaiaonga piono tātou ta pisa ai le telo tausanga. Ia ua whamawina le whinangalo le malo mai whaaftai. Silasila i se awala mwhaiona si tia tutongi a matau nei whaiaonga. Ai na o na o whapopo i nei tua lalo. Ia i le tūlanga lea e mua mātou whasoa manisio nei whaiaonga o seisi tūlanga e o lo o whiangai malau lui tau. O le mea lea o le workload, o le overload o lātou ngā luenga. Tasil whaiaonga ia ai te titi lima i le valu mata upu e ave le taimia tasi. Ia stasina o atu ngalunga. O leisi vaenga la o fionga. Ia o le natura o le sio manga. Se istanga iane i le sio manga o lo ngālu e ai e tātou whaiaonga. Mai se fōi rau whainga luenga le malo. Leanga sa whasoa fōi masitasi o tangata whainga luenga mwhai ona ua se ese. Ma se tasi o ofisa. O lana saunuanga e le o le titongi na lai o na aluese a o le sio manga. Ia se silane i le tū po o le ale mea le tupu. Mafuai o na whaseta i whina ngalo ia o alo ma whanau o tātou o tunu. Lau whionga le whongwhitalai o na o mai lea i le si whautuanga le au whiaila le mea leo ngā luenga whaavai taimi. Se a wala voi le ne mwhai o na tāu whiai ia whanau o loo iei le tomai. E whapitoa ala le whautuanga lea i whanau o loo iei le potential e ausi ai tūlanga whaalea o onga. I le tomai e se whaasai nisi wha matematika po le alava. Tu ia tātou alo ma whanau o le ngā whatia, le academic level. Ia a o whanau lava o loo iei le potential e whaawau lea o ngā university. O le vāinga tonu nā lea e tāu ai whautuanga lea. Lea e whamauina ai le tali fo ia le malo. Ia sila iai ia tūlanga fo i lea o le o alum whanau voia lea ua pasi tūlanga o suenga voia maulunga tūlanga whapena. E na ia ave ia vanoa e whaawau wai lea onga. Ai aua le umaloa o loa e mawhauwhau roi ori ngā luenga whaavai taimi. Ia o le whautuanga maltua lalo na whaafonga fo ia mātua. Ia o alum whanau o loo iai le atamai e whaawau wai lea onga. Ia whaamua lea onga. Ai whaalona luan ngā lunga whaavai taimi manisi mea. O le mawhauwhau iai le tau o le nei mea. Ia tātou te taulangi lava o whanau o le lumanai o le tātou atunu. O le lumanai o ainga manuu mai tu malo. A whetai ai alo ma whanau malu i tau ma whawhitau li o leolanga. Tātou te le whaitau i whale pālangi ma ta avale e fsoaswani. Whawhitau. Ai a poto mata mai e mawhai o na communicate le whawhitau li. Ma sa ili se tali ma se fofo o lu i tau e whangai mai lātou. Ai maise, e whesoasoani le poto ma lea tamai. Ia lātou decision making ma lātou whai unga whai. I lea taimi ma lea taimi. Ia o se tua lalo na ia ma whatau aina ai le nei li pote ua tuina mai. Lau whionga le whongwhitalai, ia manu te leina fuafuanga ma taulmanga o toi o le whono. Nei aso manuia se ui tu malo, ia ai ola le leo soifua. Alo, raftai ne, sui manu molo saul tātou li poti. Ia, te nole ua, maha e sau non pa i o le mauta. Ia, ai lapo
Ia, tula mai sui o ona manu mai tasi. Ia. Pia kira ve el komiki ia. Ia, lau fionga whangwhitarai. Te lua iono langa le mua e whina ngalo e whaitau whaatasi a li potine o le aonga, o le universite, ia ma le SQA. Ia ai pe o le whaasolonga hoi lea. O le matanga luenga ia e ngafa ma ngafa ma whai aonga me e tele na mai e whasea. A olunga la i le NUS ma le SQA. E pe o levo mawalunga ia tala noa i o levo tala noa wai fo i mai malau whailonga. Ia mai tala noa pe whitawi lau whailonga i tono le sisio. Manga lea la tato iai. E mwene sao noa le si meo KPIs ma le timbeno KPIs. Ia, e mantua ia isi Key Performance Indicators. E whaawau pea. E le whapitoa na se tausanga stasi. Lea e whaawau pea lea lunga ole. O whaamoe moe lea i tausanga e tele. Lea la e sau e il makoripoki. O na ole 5 sefuru lea na ausia. Ia, ai la e la ato e whaawau pea ia ngā ruenga whai ala mtanga ruenga. Ina ia ausia ato tole mea. Lenga tai 5 tausanga o plan. Voi e whataatia mtanga ruenga. Ia ausia mea ia. Pe o lau ea tau sosoni atu inisi o whalinga ua whali mai. Al me sini tau, o le ngā rurue i to tonu o le tupen whaatino na tu watu mtanga ruenga. Whaatino e ngā ruenga. Me voi le whautua ina ia tato mtanga ruenga ma le atu nu. E le upo lea work within the resources available. Ua tau te nau, e ngā rue mai fuafua i mea mo tatou maua i le taimi, ma le taimi, wa tatou o whamalie mana onga le tele o mea tongi o whaia onga mea na. E leo taitaina lama ma ausia e tatou ia ta mao aina. E whaatino ai mea ia. Ia peo se sa ulea wawa, iau isi mea o whainga whawai, le awal toi ngā lura, e leing whainga whawai whapea ngā e, o loo iei matanga ruenga. Whapea awal koe oka mai ke whainga ruenga. O kura whonga ngā whaia onga maa onga kaikasi. Ai le la mai I pe se whainga whawai ngā waku ia kākou. Ia, no ngā whaloalo lau whionga le. Ngalo. Whawhitarai, so sonia tu lea. Ia I tūranga o le tātou. Ia. Matu ngā ruenga le whakomit. O so songi fwoi le whionga ke whonga. Ia, whawhitai, leo mai fwoi whasoa le. Sui malu, ia, ki le fwoi so soani. Ia, mo le te whono. Ia, se I kakula me sui whalali numar tasi pe ise me o. Ia. Waftai, ato nona leu tali sui komiti la umta upula iti ale na avatu. Winga fifa vai. Ala na vai atu. Na sa ova ai I kolisi. I me aletas. Ai fai mel mato long na tongi tua. Ia ua tapu atu ele. Ele ofisio a ongan tu tu inga luenga I tamaiti. Piva pena, eu te leiro la pos fifa vai. Ia po se, po kalam. Waftai. Alo, waftai. Ia. Ia, tu le mai rofi montete. Ose. Tua la no ale tata le tuanga ile pe e sa nam tau ale tali mai lo fionga te telefone Elo fionga ele fong talai fi faal foi se ta fiu sur le pa dai le malo le pa ia e le poti nei wa tato fatala noi la fa malo foi lo fionga le on sa e fa malo foi pale mia mal capineto ngal rue ele o mai no le poti ma tali foi e comiti tassi salato sala puleina am ta pule tawo umaya tato ai mai se so simta upua fiai me to wa onga le o ino whanau me to atawu telea la la volna le na lai ona va ve fatu tato universite la fi salau vol fa e maule ko ngol makarani sai ai to ton ole ol cabinet no foi le unga e fatu le universite ele fai ngofie on fatu ina na universite ile na ole 5 tala
Lau whianga fong talai. I le matawatu i le report. I le vaenga lea wala ngai so o tau au umali poti ne toru. E si vaenga lea au te fia o e se manatu. O le vaenga lea e tau le pulenga, tau whailonga. Ma le mafuanga na whatuai. Le mafuanga whatu le whalapurtonga nei. Ona o matawina le tātou malo na teimi. Ua whae e whailonga. O le Doctor of Philosophy. E se tasi o aonga i tutono se mea mawa e le mea. E tutono le tātou o tunu. Mai o le uma o na whae e whailonga na. Na tupu e se manatu le cabinet. Ne ulangia tātou. E le whalonga mai o tunu i whafo, pawal ne o le tunu. E o i so se aonga o whae e le PhD. E le whapena le tūlanga lo iai ia o onga maurunga lalangi. La o le universite whae e ai ia whae longa maurunga whapenei. Lo fionga whangtalai o le mafuanga la whaelol fuanga ma pasi ai loa le whalapoltonga ne o pulenga o whaelonga ma tus pasi tawaloa Samoa. E na ia whatonu whalau e tonu o Samoa. E au fiai ma a onga whawhaiwhiau. Kolisi whawhaiwhiau a wā ua whae e fwoi whaelonga te tele na e kolisi e tolu ia whawhaiwhiau lo i tonu o tātou tunu. E lele titi lale ngā luenga o whatino e lātou nei. A e ele fasili te lea lea. Ai sāle mea walai o na tau mwhai tātou. Ina ia lo ia whaelonga o tau au ina Samoa nei. Ona pe o fōringa mai e whaalea o tau lea mana ia i whafo. O le mea tilo iai whaalapotonga i whafo. O porkalame o loa o ina i te tono o tātou universite. Le iai le fisili lea sa sauno e se tasi o sui. E sila pasi a onga i whafo taun whatino nei a le whawhitauli o le whaingatā pe taungatā. O le mele la tilo iai i a atunu i whafo. O le porkalame o onga, o lea o ina i nei. I universite o lo tau au ina i a mo a, o PA, mo a, whailonga loia, i a po o PhD. Oni porkalame ia te taunu wha o le whae iai. E tu tusa malato i whafo. Mela na o le tali lina, o le fisili lina, ma o le tali foi e lo i tonu i na e li o lina. E tā wai le tilo tātou i porkalame loa o ina e le tātou universite. Au te whamaloa le tātou universite le lātou tau mwhai. Whatino lātou tiute. Ina ia tau mwhai, ina ia tu mau le alo i o tātou whailonga. E tunu i whafo. A o le mele mle mwhai o nā alfia. E ton tilo whaia onga. O lo lātou wa o ina, tātou whanau, e le ngata o whaia onga. E ton tilo e tātou porkalame. O le whatati o lo o ina i whanau. Ai a whaila e o atu mwhai longa nei, tātou whanau i whafo. Ai whale tonu e alu tala. Whesa o ngai. Whesa o ngai, lale universite. O le tūlanga lina, lau fionga le whongtalai. Le tupu mai ele fisili lea. A wai ei me tutupu, ka kilo uma. O le si toi ngā whaia onga. E le whamaoni, e le pe whamaoni, uma whaia onga. Pe whainela na klas, whaasolo, misi.
O lo fai unga wala lata le suenga. Ia, kai kava le syllabus. Ia no foloma piki nai mea light. Ma fa au ngā lo i sana polokarame o onga. Ma ngai ma eita mai tianga i tonua i polokarame lea. Nā o sina vaenga la i tiki sau, ua maururunga maka. Ai roa kui fafo fail mai ai. O le tulaga foi la le tupu ia onga uma al Pasifika. E la ua whasalalau e se tasi o tātou minsta. Le mafuanga ua whafo i mai ai le telo tātou tangata mai whafo. Ona o le papasi a latou whailonga tau inisinia ma science. E mawai fo. O le whaiunga lau tele na a minstawa onga le Pasifika a lai titi maka o mata upu ia. O na tūle longa. Whapopo e ina maka ina ia pasi maurunga. E lea whaina lale na. Ilo tamai titi e no whalom whainga luenga tu tonu alo na ia tunu. Ai alo loi whafo. Mo nisi whailonga maurunga o na maua lole ina. Le lana mafuai na whailtato por kalame. Oh, dai. Al tātou por kalame, aveta maiti, aveta maonga o ia whaia onga, a lii ma te maitai. E to ono sifuru te tongi le tātou malo, ai whatino la to wa onga, ina ia lava ia whaia onga o science. Ina ua o ina whailwha a unga, o le whawhetai a le... Rau whianga whangotalai. Ia. Tuna tue whapopo sisika ko keimika ko mangawa si whawauta ronga le whianga tai o le tuangai. Ia, le hula tau whai manisa noanga ale sui mai le pā. Ia, ona wha umai lolo tatu as. Ia wha umai le sa noanga. Le ua, taunu tatei malolo. Le, koe a whai kūra. Lau whianga le whangwhitelai. Wha malole on sai. O le tulanga na len fel tātou por kalame. O le mai o le toi ave o whaia o ngai ono sfuru. E whaia la to whailonga tikeli science. E la ua whaile whau unga. Ua o te ire. E le tala noa mai o le whau runga le Universite o le Pasifika i Sauti. E whawhitai mai le malo o Samoa. Ona o le whawhitau i len whengai i matato. Whawhengai uma ma malo le Pasifika. O le sulwhai lole i le Iusapi. Pe iai se fo ai matao wa ke enga mai New Zealand ma Australia. Ia tatu tam whanau. O waru peina le sa noanga lau. Whionga le sui mai le pā. Ia o manatu fo ia pe o le a. So le tula fono le tātou temi fono na e mafuanga. Langa lewa tātou temi masani malolo. Ia e manatu. Ia tātou tau si ia le asua taiao. Wha o fo ia nesi vaianga o toi o saunoanga. Ia ma le tuatu le te fono. Wha mai au tātou ripoti. Ia oa tatonu. Ia o tātou taunu tātou temi malolo ne asu. Masu fono. Ia o le ngangai o le fongtalai. Ia batu wha malo. Il pa il palmene ia va per foi il tapo inga il tato mauta va tai sui malu sa so noa le ia so tato di potimo tali il tato malo ia fa malo ta pena tato no mai tato te malo lo ta foi fa tato malo longa tato sa il malosi ta si le lo fo le tua la so taeo to fa o il tato ngalwenga va tai tapo inga la tunu le ia so ia manuia lava o tātou whaibol tāpo inga le tunu. E tātou te reito le pō tāu sangatu susfono. Ngā ngai fo maunga numero lua. Sa unis tātou tālo e whai wēr tātou fono. Tu whātasi o tātou loto maanganga. Tātou tāpua i le tua swafata māmana alo maranga mpa ia. Mātou toi atu i ruma o lawa fio le nei vaenga o le aso le atua o mātou tamā. Sa mātou whātangi sia,
lo mana i le taua wa mea ina o le nei aso mo na fuafuanga. E au ai ona mātou whapea ifo whawhitai tele lo alofa mo lo wanga le lei. Sa e lo tolotoi le mea nei au whea ngai lau pa le mene ma whe lafo a inga le atua lo mātou tama. E au ai ona mātou whapea atu whawhitai tele lau tau singa ma lau malutia. Au iai le nei pa le mene i o nau pawhai. Fo i pēa le vi inga ia te oe lo mātou tama. O nao i mātou au na e lea o ngā. Ai mātou te wala au i lau o fio. O nā oe ati lau sila whanga i o mātou loto. Se ia e alofa ma whamangalo i mātou. O a mea o le tonu i lau sila whanga. Lo mātou tama. O a fo i mea o mātou whaia ma le mauti noa ma mea o whaia ma le mauti noa. Ta talo pea i lau o fio se ia e alofa ma whamangalo i a te i mātou. O ani ngā ruenga o te toi o le nei aso mo na fuafuanga. Mātou te wala au i lau o fio tau to lua oe mai mātou e manu iai mea uma mātou te whaia. Wa i ule whi au mana ngā ruenga o le a mātou tu ua le mea nei. Mātou te wala au i lau o fio se ia e lofa. Ma ia e wha manuia mai le nei pa le mene atoa. Ao sa moa le am yona au au te tele. Se ia pa ia na ia mātou whana witi le atua le mātou tama. Tau to lua oe mai mātou. Fo ia tu pēle vi inga ia te oe le au noa. I waile ne yaso ina ua pō, tu maulo wanga le lei malo wanga alofa. Te talo lea latu ia Yesu ke liso lo mātou wali, sua whaltama le alo ma le anganga pa ia. Amen. Alo, pāwhitai. O te whasisilatu a tōrpo nei tau mangar whono au, se iau lia las whono a tae au, le tula iwa tōr sfuru.